هاليلويا أبزفانو زنبر እግዚአብሔር أبزي قرب برهانات زنبر እግዚአብሔር عبي زخونة أملاخ سلام نعخم زبلنا كريستوس هاليلويا سمو يبارخ سمو لعل يبل أي كاب حيلنا أي كاب كألتنا محرتو سلازبز حقن إنه لوم وندويلنا نسمو خنعبي نسمو كبري كنهب مسواتي خنسوق እግዚአብሔር محرتو سلازبز حلنا كبري نتنا يهودان بسايخون هاليلويا نتي مويتو زي ترفه أبيمان أبوس تقمته هاليلويا نت محتم دماغ فتحه بقع خوينو استرخبه كريستوس هاليلويا እግዚአብሔር يبارخ هاليلويا أبقى الأملاخ سنتايب لنا قويتاي نسخا خب قدم نمدري سراتكا سمايات من قبري أعداو كايو إذا آتهم كتوفو يوم نسخا قنا تنبر كلون كم كدان كبليو كم على بعد ما خطقلو إخا كلوات يو نسخا قن كم قدم كايخا عمتات كاونا يودعني لو እግዚአብሔር عبيو يحواتي كابزن سمعون العلي نسو عبيو كابتن ريون العلي እግዚአብሔር عبيو إنه نسمايات تتأمتناس قبري أداو مخانو نفلت هاليلويا 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 سمو يبارخ نزعبي أملاخ كان بارخوينا كان عبيوينا بزن ريوين فرحنينا بزن سمعوين سنبرنينا انتاي دا عبيت أملاخنا نزارب عبيت أملاخنا نقوج نحن هاليلويا اتبمانم زي وسد قال سوهبناينا هاليلويا كلوك حلف قال يجنا يحلفني الويو هاليلويا زي حلف زي صملو هاليلويا زي حسس علينا اتؤمن عركي الله كريستوس سمو يبارك هاليلويا عبيخا عبي هاليلويا كابتن حسبون العلي እግዚአብሔር كابتن نقمتون العلي እግዚአብሔር اسو عبيو 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 أبزي قرب برهانات زلو እግዚአብሔር إذا سلطون زخونه እግዚአብሔር هاليلويا يس كابتن حسبون العلي نسو يهوه سمو يبارك أدوناي سمو يبارك هاليلويا كابتي زبلتون العلي 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 كابتي زقمتون العلي كابتي زفلتون العلي حواتي نسو عبيو نسو عبيو نسو عبيو نسو عبيو نسو كنتات هايدو رخونيو نقرات هايلو مطونيو كله كحلف نسو زي حلف እግዚአብሔር أبزفانو الله هاليلويا كله كلاوات نسو زي لوات زي دكم زي حلال እግዚአብሔር الله هاليلويا كرمتون العلي العلي للعليها آسغا عبي آسغا فلوي آسغا كبو إيغا እግዚአብሔር آسغا عبي
ደግነቱና ረአናስ ከሕይወቴ ነው ምልኮ ስኮ ጻድቅ እሱ ዓብዩ ቅዱስ እናበል ሰግድሉ ሃሌሉያ أبزي قرب برهانات زنبر እግዚአብሔር በእላፋት አማልክት ዝተኸበበ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እዚ ኳዩ አቦና ዘይጠፍእ ዘይሃስስ ዘይልወጥ ዘይደክም ዘይሕለል እግዚአብሔር ዓብዩ ንሱ ልዕሊ ኩነታት ዓብዩ እግዚአብሔር ሃሌሉያ
أملخي سيني جيتا أملخك لخو وبارخك እግዚአብሔር بارخك لخو أملخي بارخك لخو بارخك لخو أملخي بارخك لخو أملخك أملخك لخو أملخي أملخك لخو أملخك لخو أملخي أملخك لخو بارخك لخو أملخي بارخك لخو بارخك لخو أملخي بارخك لخو أعبيك لخو أملخي أعبيك لخو أعبيك لخو أملخي أعبيك لخو تقرم أملاغيغا تقرم أملاغيغا تقرم أملاغيغا تقرم أملاغيغا تدنم أملاغيغا تدنم أملاغيغا تدنم أملاغيغا تدنم أملاغيغا تقرم أملاغيغا تقرم أملاغيغا تقرم أملاغيغا تقرم أملاغيغا تدنم أملاغيغا تدنم أملاغيغا تدنم أملاغيغا تدنم أملاغيغا كبري
زبير عبيخا عبنديخا عبيخا هو خبري يغن عخا هو خبري يغن عخا خبري يغن هاللويا هاللويا أبزيك الربحانة تنبري تنملقون لعبيو اسو أدونايو الشادايو يهوى ربايو هاللويا هاللويا زيابير عبيخ عبي كابتن سمعون العلي عبيخ عبي كابتن ريون العلي عبيخ زيابير عبي عبنديخ عبي هاللويا 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 قروم مكار عبيو مسفن سلام منو أبوز العالم زخون እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ هاللويا اتنم من جات أسنانهم كنكون زي وفينا እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ካብ ዘይርአ ነገራት እዚ ኮን ንሪኦ ይዝሕማም ካብ ዘይ ንሪኦ ናይ መናፍስቲ ነገራት ግን ዝሰወረና እግዚአብሔር ብደሙ ስሙ ይባረክ يحلفون من جات أسنانهم زي وفينا እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ اتيلو نسكان دمن زقتل اي تفرحو نتل منفس زقتل دافرحو هاللويا كابز السور እግዚአብሔር الله كابز السور عبزفان الله يهوه الله هاللويا ادوناي الله هاللويا هاللويا اسكن እግዚአብሔር دما بتبعت هاللويا هاللويا كنا مسجنوينا بحوي مزخيد بقى اي تحلني الو قال املاح هاللويا بمايات مزحلف اي تحلني بقى እግዚአብሔር الله اتزي تحل እግዚአብሔር الله اتبحوي كتحلف كنددكا زي قد فكا እግዚአብሔር الله بقلقليو زشفنكا እግዚአብሔር الله نسو خبزي لومين سمعو زلنا نلعلي እግዚአብሔር اي نقمتونينا بزي هاللويا 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 ارى እግዚአብሔር عبيو حواتي እግዚአብሔር عبيو هاللويا بقويتا كل ساعة حقوسو لنا هاللويا هاللويا قويتا مسانا مخانو ترايك حقوسنا يقبايو أفت مزقب هوات مصحفنا ونحقوسنا يقبايو إذا كله حلافينو كله كم على باخت قلاليو زي حلف قن السوء بزفانو الله اتعب زفانو زلو يهوي الله أران السوء خبري يقبايو أران السوء نقسي يقبايو هاللويا لومي علم انت سبقتنا نعوين سمعن تستوهبنا قال الله سماين مدرن كحلف قال يقنا حلفني لوي هاللويا 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 ازي يزلك ابو حوي ازي يزلك ابو حفتي هاللويا 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 أم محلوينا دويلنا እግዚአብሔር ነመስግኖ ይحواتي አብት محلوينا አብት ነቃዕ دويلنا እግዚአብሔር ነመስግኖ በእምነት ነመስግኖ በምስጋና ነመስግኖ በዕቤቱ ነመስግኖ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከባህና በለና እግዚአብሔር ከነመስግኖ ሰላም አለኒ መስኻ እግዚአብሔር እትዝሃብካኒ ሰላም بمانم زي ركب بمانم زي وسد سلام على እግዚአብሔር هاللويا بيهون مكمت الرنيانة ودين قدنياي أنت رجال يا سلامو دمصن السماء أنت رجال سلامون بموتلا بيسان مالف بيهون
መቀመጥ እረኛነ እረኛዬ ውዴን ምን ጓደኛዬ አንተን ይዤ ልኑር ሰላሙን ድምፅን ስማ የሰጠኸኝ ሰላም 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 ያልተሰማኝ ባለም መተኪያ የሌለው ማለቂያ የሌለው ያንተ ነው የውዴ የሚፈልቀው ሰላም አለኝ ከአንተ ጋር ሰላም አለኝ 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 ሃሌሉያ 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 ሰላም አለኝ ከአንተ ጋር ሰላም አለኝ 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 ብስመይ ፀውዕካ ውሉደይ ኢልካ እንዲ ሃሌሉያ 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 በእምነት እናተረዳእና ሃሌሉያ ብስመይ ፀውዕካ ውሉዶይ ኢልካ ኒኻ ሃሌሉያ ብስመይ ፀውዕካ ውሉዶይ ኢልካኒ ከይጠብቅ ተኸናኺንካኒ ንስኻ ናተይኻ ኣነ ድማ ናትካየ ንዘለዓለም የሱስ ክግዝኣካየ ብስመይ ፀዊዕካ ውሉደይ ኢልካኒ ከይጠፍእ ከይትኽበር ተኸናኺንካኒ
نسخة ناتي أنا دما ناتكاي نزل عالم يسوع كجزاكاي هاليلويا سي هاليلويا 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 بسمي طوعك ولدي الغني كي تبدي كي بلي تخنخين كاني نسخة ناتي أنا دما ناتكاي نزل عالم يسوس كجز رب بسمي طوعك هاليلويا بسمي طوعك ولدي الغني كي تبدي كي بلي تخنخين كاني نسخة ناتي أنا دما ناتكاي كجزاكاي هاليلويا 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 نسخة ناتيقا أنا دما يناتكا بويتا يسوس أرى نسخة ناتيقا أنا دما يناتكا بويتا يسوس يبارك سنكا هاليلويا نسخة مسايقامو انتاي كي قدلني عبدغك وقولو سقف تقولني حمايات مزغير عيكت حيلنيو بالعوي مزساكن عيكت لدني نسخة مسايقامو انتاي كي قدلني عبدغك وقولو سقف تقولني حمايات مزغير عيكت حيلنيو نسخة
تخونني هاليلويا سي سي تنكر ستبلو نمعات عسرازي عشم شم تبلو عبسل ما تتصوري مسكت تبني أنا كيف لكون سكبرت تاني تأكد مي نحلفها تنكر ستبلو نمعات عسرازي عشم شمتك عبسلمات تصوري مسكت تبني أنا كيف لتكون سكرت تاني تأكد مي محلفك تنكر ستبلو نمعات عسرازي عشم شمتك عبسلمات تصوري مسكت تبني أنا كيف لكون سكبت بعني تأكد ما ينحلفك أراني دنكو ستبلو زيابير نمعات عسرازي عشم شمتبلو عبسل ما تتصوري مسكت تبني أنا كيف لكون أنا كيف لكون نكد بين حلقات زابير إن حلقة تنكر ستبلو نمعات عسازي عشم شم تبلو عبسل ما تتصوري مسكت تبني أنا كيف لكون سكبت بعني هاليلويا 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 نسمع ناتيخا أنا دمعيناك وانت يسوس يبارك اسم اسمك تطوع نسخا ناتيخا أنا دمعيناك وانت يسوس يبارك عمك الزمت نسخا ناتيخا أنا دمعيناك وانت يسوس يبارك هاليلويا 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 هاليلويا
كتبيك كله تلويتو بعينيك اليوم عم حلوية كتبيك كله تلويتو بعينيك اليوم مسكانة تراي سي كتبيك كله تلويتو بعينيك اليوم محلوية كتبيك كله تلويتو بعينيك اليوم بعينيك اليوم بعينيك اليوم بعينيك اليوم بعينيك اليوم من سنة كتبيك كله تلويتو بعينيك اليوم من سنة كتبيك كله تلويتو بعينيك اليوم من سنة كتبيك كله تلويتو بعينيك اليوم مقرم أملاح تقرم نايخا مدن غنديخا زيابي مقرم أملاح يخا زيابي كتب يكاي كله تلويتو دما بعينيك ريوي ومحلوي يدوي لك طبيك كله تلويتو دما بعينيك ريوي حجون بمسكانا እግዚአብሔር እሙኒኻ ነቶም ዝደልዩኻ ቀረባይኻ ነቶም ዝጽውዑኻ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር እሙን እዩ አቦና እሙን እዩ ሃሌሉያ እቲ ተበጃዊኻ እግዚአብሔር ኣይትፍራሕ ኣይትሰንብድ በለ እግዚአብሔር ንስሎሚ አሎ ኣይተለወጠን ሓወይ ኣይተለወጠን ሓፍተይ እግዚአብሔር ኣይልወጥን እዩ ኩነታት ከም ድላዩ ይኺድ ከም ንፋስ ይኺድ ከም ማዕበል ይኺድ እግዚአብሔር ግን ሁሉ ጸጥ ዘብላሎ ኣብ ዝፋኑ አሎ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስሙ ነቲ ግሩም መካር ይኹን ስሙ ነት መስፍን ሰላም ልዕል ይበል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ስሙ ልዕል ይበል ኣይትፍራሕ ኣይትሰንብድ ኣይትሸበር ኣነ ምሳኻ ይዝበለ እግዚአብሔር ካብ ዝዓቢንታ እንደለ ሕዋተይ ካብ እግዚአብሔር ምሳና ሙኻን ዝዓቢንታ ያሎ እግዚአብሔር ምሳና ካብ ኮነ ካብ መንዳኤ ዝፈርሕ ኢሉ ቃል አምላኽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
الشداي عبيخا يهوي عبيخا قروم مكان عبيخا هاللويا كابزن ريو أين فرحنينا እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ሰራዊት ስሙ ይባረክ እቲ ዘለኹ የዘለኹ ዝበለ እግዚአብሔር ትማሊ ዘይተለወጠ ለመሆን አይልወጥን ንሱ አሎ ትማሊ ሎሚ ዘላለም ዝነብር እግዚአብሔር አቦና ይሰምዕዩ ይዛረብ ይመለስዩ ሃሌሉያ እዚ ዝበለ አምላኽ ይዘለና እቲ ሰላም ንዓኹም ይኹን ዝበለና ጎይታ እሱ ምሳናዩ بقلك عين الجنة بقلك عين فرح أفتح حلوينا دويلنا هاللويا هاللويا نسمون نعبنا كن عالم نزي حمام كتعبيون كلا نحنا خان نسمع إجزاء بهر نعبيو نحنا خان نتناي زي لوت إجزاء بهرنا نعبي هاللويا إجزاء بهر يبارك ويتا سراوي تبارككم سلام أملاك مسخم يخون هاللويا 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 منفس فقرن حيلن مقطع نفس نمبر ناي فره منفس ايتوها بنا عين فرهن إنا دقاقيمو أبزقنا أبزوشتين دبلو نقر تدعها ليسيو أي تفرهو بليس أي تفرهو ناب أملاكم تمعقبو እግዚአብሔር ሰናዩ ነትህያው አምላክ ሒስኩም ስለዘለኹም አይትፍርሁ እግዚአብሔር አምላክኩም ስቂልኩም አምልኽዎ ሃሌሉያ በዝኾይንዎ ዘሎ ማዕበላት ይምጻእ ዝተፈላልየ ነገራት ይምጻእ ኣመሐለውኩም ኮንኩም ቀጢልኩም ንእግዚአብሔር ንስኻ ኣለኻ ምሳና በልዎ ምንም ኣይንኸውንን ኢና በልዎ ንሱ ካብ ኩሉ ዓቢ እቲ ዘለኹ የዘለኹ ዝበለ ኣምላኽ افتح عشر افتح زبل أملاخ رد مسلي للنعو سماين مدرن زفتر أملاخ عبا أملاخ يخصخا ما نمز الدارخة كأملاخ يلبون زيابير عبي خان بلك لنا زيابير عبي خان بلك لنا عبي خصخا زيابير مانم زي وادا درك أملاخ أب زمنات زي تغير كأملاخ ألفان أوميغان زخون كأملاخ هاللويا عين السانا بدينينا እግዚአብሔር በዝኾይኑ ወዘሎ ገና ክትምለኺኻ ገና ክትገዚእኻ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ገና ክትገዚእኻ እግዚአብሔር ማንም ናይ ጸላኢ ሰራርሓ የንበርክኸናን እግዚአብሔር ኣይንፈርህን ኢና እግዚአብሔር ሃሌሉያ እቲ መገዲ ምሳኻ ስለ ዘሎ ንዓኻ ሒዝና ኣይንፈርህን ኢና እግዚአብሔር ሃሌሉያ كبري أملخو سجدت نعخا يخون
بينخا جزاء هاللويا كل خاتكم أبرحقن أبقربان كونكم نزي مدبنا لايف ناي مدينة عالم وانجيلاويت بتكرسيان تكاتاتول وزلكم دقيمة كميال لكم دحند لكم قبلكم فتو تأجان حيلن ناي مدحنينا قويتا يسوس كريستوس دما مس كل خاتكم يكون أجوكم እግዚአብሔር ምሳናዩ نحط أرجزيا زأوان زيا أملاخ أبحاد بوتا خوينا نملخلو جزية قتمتيا زي فقاد أملاخ يكونن أملاخ تحققوا في بلنا جن من البات نسناينا وين خون خيلي لذيك زي أبيهر سنايو أبزلهم هاليهم نزي برنامج دقيمة تكاتاتل وزلهم نظام عالتزيا هيبو ويتا نظام عالتزيا أصل زقمنا كبرون الشميخون زي أبيهر سمسجنا يخون شمك زي أبيهر كابزل عالم زل عالم بروخ يخون شمك زي أبيهر كابزل عالم زل عالم بروخ يخون يسوع كريستوس قويتاي بزقات عمزوين لما عنتي فاسيقا بعاليو انكو عبقعكم نخل خاتكم كبل دلي زي فاسقازي نعانا بفلاي نأمنتي خريستيان فلي ايو اتناتنا خريستيان اتخريستنانا خهلو زغبورو اتناي كريستوس نزام عالتزيا نموت سعيرو كم تتصحفات دبلوو تنسيئ أمتحف قدس أبلوكاس نعاخن ببيمون إشتيت اللي نافتي زغط البرنامج ناخن كيدينا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን أبلوكاس معرف أسران 4 أبلبي زمت قال كم بوينعو أبلوكاس معرف أسران 4 حدش ترجم متحف قدس يحيز للهو قداميت معالت صومن تنانستي نتزدالو أشتو حيزن أنجهن نبت مقابر كدا اتأمن خاء خبت مقابر أنكراريو رخبو أبو آتينجنا سجا قويتانا يسوع كريستوس أي رخبون بزعبازي خجر ما خلوا خاء إنه زنت أبارك كداونتي زتخدون خلت سبعي أبكرمي أندو بلو فريهن جت أن مدري مس أدننا خاء نساتهم كمزي بلوان نمنتاي كانت هياو مسموتات تدليو علخن نسو تنسيو إيو أبزي اللن نتي أب جليلا خلو ودسب أب إيد حتى عن كوهابن كسكالن بسال سيتم عالتن كتنسئن جد إيو إلى زنجر كخن ذكرأ إلوان يسوع كريستوس موت أصنعوا أي حزون نديابلوس سعيروي نسيطان سعيروي ندقتات سيول سعيرومي موت أتاموت إلوغ الأملاخ أبي الله تبلحها إلوه أتاموت أبي الله بالحقا أتاسيول أبي الله عوتك هاللويا موت بعوت تسعيري لفكير اللهم موت بعوت تسعيري لفكير اللهم هاللويا نسو تسيء
كم تصحفات دبلو أبسال ساي معلتي تنسيو يا حواتي سألائي نزنا جرزي بعب تكتيك فرساويان كي ترفوين كندي جنزب كندي ورق زغفلوا ليو انت داريكم من تمر وتهدرات لا عمنا زخونه كنت رزاي كعلنا أخاوه فنكلو تنسيو أخرانات بندروم سقعزن قطقطو تنسيسو يلمم أفكم حازي يلمم جن إذا خنباكم ينا يلمم نتورك إن جنزبن هبم دك مزامرتو سريقهم ينبولو يلمم سيطان وين بزتفل عليه نزي تنسى خين نقر كان أوجع لنا يا حواتي تنسي نسو يسوس كريستوس تنسيو سلاي تنسيو سلاغا تنسيو سلاغ تنسيو بيوت كنبر زقبرنا نسيو إذا فاسقازي نسر على وانكم تبعي لوميو إذا ما علتزيا إذا ليتزيا فاسقا خم تخوني لو فاسقا مالتي حواتي مسقار مالتي هاللويا فاسقا مالت مسقار مالتي حواتي هاللويا كم تم بالمده هايمانوت أبعمت عمت نقبر ذكر زي كونه ببالعمس زي كونه እግዚአብሔር هاللويا بمنفس قدس لما أنت نساقرلو ننقرات كذا دقس እግዚአብሔር نزبت هذا اللي هزن كساس እግዚአብሔር هاللويا نزز ساقر منفس እግዚአብሔር نعونا ساقرنا ننبرلو فاسقانا لما أنت እግዚአብሔር هاللويا كريستنا أبزي سرت زي تمسرتت يا هاللويا إذا تمسترناتنا يسوس كريستوس تنسيو نعود نموت بعوض سعر ويو يس هاللويا انت هيدا انا مودا نقص نخون اذا املاخ زغو عيزلنا مسانا هياو زغونا املاخ دسرح زلو املاخ ابزفانو زلو املاخ كله خلوات السجن زي لوات املاخ نقستات يموت يخدو سبا سلطان يموت يخدو كلما ما عبرهم تريفهم نسقن نموت هاللويا أصنع موت كعزيك علن مقابر فناقيلو تسيئو حجي أبي ما نبودلو أب كبر بوزلو صباح نقودما بفرس بلاي دمت يسوس كريستوس هاللويا نزلنا تتقبنا مرارتنا نعنا بلنا እግዚአብሔር وسينا فوتنا كم تيرا ما عين ما تنافقو نفسنا وين عغات تنافق الله እግዚአብሔር يسوس مرارنا نعا نبلالنا زي تعودنا زي تميسترناتنا بزينا دويلنا زلنا مانم ناي عالم أسرار حان عنا يسعرناني أتا حزبي خريستيان بلك الله دقيمة نعم لا خيسكا يتفرحني خا كم تغرنتيون زيت النقانق እግዚአብሔር كم أخاب لك الله أم حلو يخاطرايكم أبتنقع خون كاطراين እግዚአብሔር أخبره نግዚአብሔር أملكه إذا أملاخ زي خايس كادلخا يس هاللويا كبرنا سمو يخون እግዚአብሔር أملاخي حجوين دقيمة تصلي الله እግዚአብሔር كنصلينا حتير صلوت نزبت حنا دلنا حتير جزي خخون كنصلينا نخلهم حخايم ديم نخلهم نرس ديم نزي أبزي بس حنا زلنا دتصعر زلوا كنصلي الله منا እግዚአብሔር حيلن قلبتن كبهم نعنا وين مملي ستبعات كبنا نوانجل دقة خفيت له لومي لبسب أبك الرباعي بلك الله حزب خريستيان وانجل نجر كي حفر كوانجل نجر اتنايز العالم هيوت اتتدالي زلو خبرت ناوخ متاترن حزب متان حانت سيقولكوا እግዚአብሔር حانت نفسكوا نفس يقولك تورد ايدليان እግዚአብሔር كدي لنايو ازيتي مسرحناتنا
كسعزلا وسن مدري وانجل يسوس كريستوس مويتو خمزي تسأ سليها سلي عمسك الكرانيو دمو زفسسة سالات جنشل سالات دمو متحف قدس كوم يزبلنا سالات جنشل الصيفة سجاناتنا لو مغت الساجر يا خاك زيابير المسكن لو مي بحدش تموكير كايون تعم كايون زي تفلت بلك الله حزب كريستيان حزب أملاخ بلك الله حزب خد كنو قدم رحقات زنبرنا تسفا زي نبرنا مستو مصر علاويان تسفا هيبو حزبن كهنتن قدس حزبهم كنو رحقات زنبرنا زقربنا بخرسوس هابيلو فلت ما ننتك فلت بخرسوس حزب أملاخ عوش تقاق ميت وزلو حيز ماليا زي بلو حيلك زي أبير فلت سعاري غاتا حزبي سعاري غاتا حزبي هاللويا سمعوا بو حجوينا مسكنك هالله እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አብ ሰማይና ምድርን ሙሉእ ስልጣን ዘለካ በይንኻ ትገዝእ አምላኽ ድላይካ ትገብር አምላኽ ማንም ንስልጣንካ ዘይሕዞ ማንም ንመንግስትኻ ዘይሕዞ ነገስታት ይነግሱ ይኸዱ ንስኻ ግን ዘይትልወጥ አምላኽ ሓንሳእን ሓዋሩን ንዘለዓለም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በይንኻ ንስኻኻ ንዘለዓለም እግዚአብሔር አቦ በይንኻ ንስኻ ኢኻ ትገዝእ እሞ እግዚአብሔር برعدن بمنقط قاطن እግዚአብሔር أبزي تقرب برهان كونكا እግዚአብሔር تملخن እግዚአብሔር عبين بلالنا عبيخا እግዚአብሔር مستوم 24 شماغلتات كوينا فقم ميلنا نسجدل كالنا እግዚአብሔር دسجدك أملاخ بينخا نسخاخ بو أملاخ نسخاخ እግዚአብሔር Thank you Lord እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ደጊመ ጽልይ ያለሁ እግዚአብሔር ሐጽር እዋን ክትገብራ ዛበጽሕና ያደለና አቤትካ ሆይና እግዚአብሔር አብ ደንበኻ ሆይና ተሐቃቂፍና እግዚአብሔር ሕጂ ተረዲእና እግዚአብሔር አብ ኢድና ሆሎ ይርደእና ኒነሩ ሕጂ ግን ተረዲእና እግዚአብሔር اتحدنتنا እግዚአብሔር اتفقرنا እግዚአብሔር ሕጂ ተረዲእና አቦ ሐጻር ግበራ ተነፋፊቅና እግዚአብሔር ተነፋፊቅና እግዚአብሔር ምንታይ አምነው ሰከብሰብ እግዚአብሔር ህላውነት ካለው እግዚአብሔር قد حويك رخله أنا حكوس وشتيف حن حبل እግዚአብሔር أتا أبو بأكل كنت تحقق أفتحمي نحت أرجع زي قبر እግዚአብሔር وأبو أبو بيت كان هترح خوين الله እግዚአብሔር أخاخبنا እግዚአብሔር إذا فقعت كاي كونن እግዚአብሔር أب حدا خوينا እግዚአብሔር كمتم أب حدا خوينم انجرهم زقرس نبر بحدا خوينم እግዚአብሔር زملخو خاز نبر كم كن كون እግዚአብሔር أبو
ሓጻር ግዜ ግበራ እግዚአብሔር አቦ አብዛ ሰዓት እዚ አዊን እግዚአብሔር ጽልይ አለሁ ስለቶም ደኳትር ስለቶም ነርሳት እግዚአብሔር ጽልይ አለሁ ኃይልን ጉልበትን ሃቦም እግዚአብሔር ነቶም ሕሙማትካ እግዚአብሔር ናቢዎም አለው ንስኻ ፍቃድካ ይኮነን እግዚአብሔር አቦ መመሊስካ ጥበብን ምስተዓልን ክትቦም እግዚአብሔር አብ ሓጺር ግዜዊን ፈውስ ረኺቦም እግዚአብሔር ንህዝብኻ እግዚአብሔር ካፍት ዝንልዓልኻ ገልግልዎ እግዚአብሔር ኩሕጎሱ እግዚአብሔር ደጊመ እግዚአብሔር ጽልይ አለሁ ኃይልን ጉልበትን ሃቦም እግዚአብሔር ወአቦ ነቶም ሕሙማት ዊን እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ ድሳቀይ ዘለው እግዚአብሔር ዘኩሮም ኃይለ ሃቦም እግዚአብሔር ፈውሶም እግዚአብሔር ፈዋሰ አምላኽ ኢኻ ክስኻ እግዚአብሔር ንስኻ ፈዋሰ አምላኽ ኢኻ እግዚአብሔር ፈውሶም አቦ እዚ ስለትገብር ደጊመ መስግነካ ኣለኹ ጸሎትና ስለትሰምዕ እግዚአብሔር ንጸሎትና ስለዘይትንዕቆ እግዚአብሔር ስለትሰምዐዊን እግዚአብሔር መስግነካ ኣለኹ እግዚአብሔር ምእታዎም ምውጽኦም ብሩኽ ይኹን ኣብ ኩሉ ድማ እግዚአብሔር ካብ እከይ ዘበለ እግዚአብሔር ተባልሃዮም ሓልዎም እግዚአብሔር ዝተንከይዎ ነገር እኳ እግዚአብሔር አቦ ንጥዕና ክኾነሎም እግዚአብሔር አቦ እታ የማነይቲ ኢትካ ተጽልሎም እግዚአብሔር የዓይንቲ ሁለና በሃይጥ ምታኸም ተባሃለ እግዚአብሔር የማነይቲ ኢትካ ተዝርግሕሞ ንህያው ዘበለ ብበርከትካ ተጽግቦ ተባሂል ተጻሒፉ እታ የማነይቲ ኢትካ ዘርጋሕ እግዚአብሔር ኩሉ ዝበደልናካን አበሳ ዝገበርናያን ድማ እኽረት ብል አምላኽ ኢኻ ሞስኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እኽረኽ ትብለልናዊን እግዚአብሔር ናባኻ ንቐርብ ኣለና እቲ እሙንን ጻድቕን ዝኾነ ካብ ኩሉ ዘንጽህ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ጌርና ንነጽህ ኣለና እግዚአብሔር ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ጭራስ ዘይጠፋእና ምሕረትካ ስለ ዝበዝሓልና እግዚአብሔር ምሕረተኛ አምላኽ ኢኻ እሞ ደጊመ የመስግነካ ኣለኹ ቴንክ ዩ ሎርድ ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን አሜን ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አምላኽና ይባረኽ በዝመርሃ ቤት ተከታተሉ ዘለኹም ኩልኹም ቅዱሳን ድማ እግዚአብሔር መስከን እግዚአብሔር ስለዝሃበና ነዚ ዕድል ክብርና አምላኽ ይሁን አምላኽና ህያዊ እግዚአብሔር ቃሉ ድማ ክልኸልና ይህጂ ቃል እግዚአብሔር ህያዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሁላትኩም ጸጋን ሰላምን ናይ እግዚአብሔር አብዘ ዘለኹም መምሳኻትኩም ይኹን ካብ አእምሮ ሓለፍ ዝብል ሰላም አምላኽ ንልብኹምን ንሓሳባትኩምን ብክርስቶስ ኢየሱስ ይሓልዎ ይግዛዮ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ሃሌሉያ እግዚአብሔር እሙኒ ቃል እግዚአብሔር ከምዚሉ ዘይትናቃና ጽንዕቲ መንግስቲ ከም ዘላትና ፈሊጥናስ መመስገንቲ ንኾን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ዘይትናቃና መንግስት ዘላትና ዘይናቃና ሰላም ድማ ኣለና ሱማ ኣብ ክርስቶስ ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ
تمالن لومن نزل عالمن نسويلو زيابير يمسكن اسكب صلوت منفس كن كونينا مو زيابير قالو كبار خلنا دمسجنا يو دملخنا يو هي ويقويتا كبرنا أملاخ يخون قويتا نخبرك هالونا هاليلويا Ab hiwatay ab nagaray kadamay geraka bahna belen amlikhaka dasna belen أملخك أملخي نقصي إلى النشيمك عابي وتي عاب نقرك الدماء يقرك bahna belen dasna belen amlikhaka bahna belen dasna belen amlikhaka أملخك أنا أملخك أنا أملخك بارخك أنا بارخك يسوس بارخك هاليلويا هياوي خاقويتا نبارخك لعلب المنفس قدس ويتا خبري أملاخ كبري أملاخ تنتي عمتات كازي ودا زيت الوات أبزوفان كان زلالم صنيكا تنبر እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር ዓቢ እግዚአብሔር ሓያል እግዚአብሔር ግኖን ይኻሞነ መስግነካ አሎና ጎይታ ይኻሞነ መስግነካ አሎና ልዕሊ ኩሉ ይኻሞ እግዚአብሔር ንባርኸካ አሎና አቦ ንባርኸካ አሎና አቦ ልዕል ነብለካ አሎና ተመስገን ክብሪ ንዓኻ ይኹን ክብሪ ንበይንኻ ይኹን መንፈስ ቅዱስ ሕጂ ድማ ቃልካ ግለጸልና ቃልካ ድማ ለኣኸልና ቃሉ ልኢኹ ፈወሶም ካብ ጉድጓዶም ድማ እናገፎም ከም ተጻሕፈ مخفات قالك يبره እግዚአብሔር ንገርሂ ጥበብ ይቦ ነምሮ ድማ ምስተውዓሊ ይውስኸሊ ሞ እግዚአብሔር ዝቓል ዘኽከፍተልና እንጽልያለና ቃልካ ልብና ይዘራሎም ማዓልቲ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ዘለዎ ዘስልጥ ዝልውጥ ኣብ ልብ ዝኣቱ ቃልካ ባኻ ክኾነልና እንጽልያለና እዛን ዝቓል ሰምዓ ኩለን ዝተኸፈታ ይኹና ኣእምሮ ኩሉ ድማ ብሩህ ይኹን ሰማያት ኩሉ ድማ መንፈስ እግዚአብሔር ይጸርይ ጽሑፍ ይሞ ብመንፈስካ ጸረ ይኹን بقويتا بيسوس كريستوس نصليالنا كل حيل ظلمات نعصرو لنا بشم يسوس كريستوس تعصر يكون كبر كل نعاخا يكون هاليلويا كبرن እግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ጎይታይ ባህ ይብለን መዝ ጎይታ ንእግዚአብሔር ሙኻን ደስ ይብለካ ምስ አምላኽ ሙኻን ጥዑሚ
እግዚአብሔር ሰናዩ እሱ አይልወጠኒ ትማልን ሎምን ንዘለዓለምን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ኢልዎ ትማሊ ዝነበረ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ ድማ ንዘለዓለም ዝነበር ብኹነታት ብነገራት ዘይመዘን ዘይልወጥ ኣብ ዙፋኑ ዘለዓለም ጸኒዑ ዝነበር ኣምላኽና እሞ በዚ እግዚአብሔር ድማ ባህ ይበልኩም ደስ ይበልኩም ሎሚ በቃ ባህ ይበልኩም ኣእምሮኹም ካለ ነገር ኣይምላእ እግዚአብሔር ጥራይ ይምላእ እግዚአብሔር ጥራይ ይምላእ ውሽጥና ኩሉስ እግዚአብሔር ጥራይ ይበል ቶምና ብእግዚአብሔር ዝጽሙቱስ ከምታ ዘይትናወጽ ንዘለዓለም ድማ ጸኒዓ ትነብር ከረን ጽዮን የሚሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኢሉ ኣብ ዙርያ ኢየሩሳሌም ብዙሕ ኣኽራን ኣሎ እግዚአብሔር ድማ ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ኣብ ዙርያ ህዝቡ ኢሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ ጎይታ ምሳና እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ኣብ ልበይ ዘሎ ብሓደ ክንካፈሎ ናባኹም ዘብሎ ቃል ብእምነት ምንባር ዝብል እግዚአብሔር ይመስገን መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ እምነት ብዙሕ የስተምህረና ለማዓት ድማ ካብቲ እግዚአብሔር ዝምህረና እግዚአብሔር ዝዛረበና ብዛዕባ እምነት ክንርኢና ሓቢርና እግዚአብሔር ይመስገን እምነት ኩላትና ከም ንፈልጦ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ማለት እዩ እምነት ንሓደ ነገር ከይረኣኻ ሓቂ ከም ምዃኑ ክውን ከም ምዃኑ ምቕባል ወይ ከዓ ርጉፅ ምግባር ማለት እዩ እምነት ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ እምነት ናብራ ንነብር ኢና ከይተረዳእናውን ማለት እዩ ቀሊል ኣብነት ንምጥቃስ ዝኾነ ነገር ዘይረኣኻዮ ሓደ ሰብ ሓበሬታ ክበካ ከሎ ተኣምኖ ምሽ ሓደ ሰብ ክነግረካ ከሎ ንዘይረኣኻዮ ነገር ከምዝን ከምዝን እኮ ኮይኑ እዩ ዝበለካስ ወይ ኢልካ ከምኡ ጌርካ ትስእሎ ትቕበሎ እንታይ ማለት እዩ ኣሚንካዮ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ካልእ ኣብ ኩሉ መዓልታዊ ህይወትና ንኣብነት ደሃይ ክንገብር ኣብ ርሑቕ ንዘሎ ንዘይርኦ ሰብ ደሃይ ክንሓትት ከለና እንታይ ኢና ንገብር እቲ ዝበሉና ነገራት ከይረኣናዮ ከለና ንኣምኖ በቲ ዝበሉና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ መዓልታዊ ህይወትናስ ብዙሕ ነገር ብእምነት ንገብር ኢና ማለት እዩ ይኮነን ሎመዓልቲ ንኣብነት ሓደ ሰብ ድሕር ዘየለ ማእከልና እንታይ ኮይኑ ዘየለ ኢልና ድሕር ሓቲትናስ እንታይ ዝንበልብሉ ግዜ ናብ ከምዚ ዓዲ ጌቹ ተይሎምና ከይድካ እንታይ ካ ትገብር ካልእ ሰብ ክሓተካ ከሎስ ክርስቶስ ኣይረኣኽዎ እንድሕር ኢልካ እንታይ ተብሎ ናብ ከምዚ ዓዲ እንዲ ጌቹ ትብሎ ኣርጊፅካ ኣይፈለጥካን እኮ በቲ ዝበለካ ሰሚዕካ ማለት እዩ ግን ኣርጊፅካ ናብቲ ካልእ ዓዲ ጌሹ ኢልካ ስለዝኣመንካ ትቕበሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እምነት ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንገብሮ ብቐሊል ማለት እዩ ነገር እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ገ ብዛዕባ እምነት ብዙሕ የስተምህረና መሰረት ናይ ኩሉ ነገር ከም ምዃኑ ድማ ይገልጸልና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እምነት እንታይነት እምነት ቁርብ ክንርኢና ሎ መዓልቲ ብዙሕ ጥልቕ ዝበለ ትምህርቲ ክንደይ ዓይነት እምነት ናይ እምነት ውህበት ገለ ዝተፈላለየ ዘይኮነስ መሰረታዊ ዝኾነ እምነት ምስ እግዚአብሔር ካባና ዝደልዮ ምስ እግዚአብሔር ክንመላለስ ከለና ኣብዛ ምድሪ ዘድልየና መሰረታዊ ዝኾነ እምነት ሓቢርና ክንካፈል ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ መጀመርያ እምነት እንታይ እዩ መሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ጽቡቕ ዝኾነ ዴፊኒሽን ብዛዕባ እምነት ሂብና ኣሎ ኣብ ዕብራውያን 11:1 ኢሉ እንታይ ኢሉ እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝተገብሮ ነገር ርግፅ ምግባር ናይቲ ዘይረአ ነገር ድማ ምርዳእ እዩ ኢልና ስለዚ ነቲ ተስፋ ዝተገብሮ ነገር ርጉፅ ትገብሮ ነቲ ዘይረአ ነገር ከዓ ትርዮ ኣብ ዕብራውያን 11 ምዕራፍ ብዙሕ ብዛዕባ እምነት ይዛረበና ኣብ ዓለማት ኩሉ መቓል ኣምላኽ ከም ተፈጥረስ ብእምነት ነስተውዕሎ ኢሉ እውን ይነግረና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እምነት ንሓደ ነገር ከይረኣኻ ምርዳእ ማለት እዩ ንሓደ ተስፋ ዝተገብሮ ከም ተቓዲና ዝበልናዮ ንሓደ ዝተዘረበካ ዘረባሲ ርጉፅ ከም ምዃኑ ጌርካ ምውሳድ ከም ምዃኑ ቃል እግዚአብሔር ይነግረና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እምነት ምስ ዘይረአ ነገር ዝተሓሓዘ ነገር እዩ ኣብ ዘይረአ ኢኻ ተኣምን ዝረአ ነገር ድሕር ኣሎ እምነት ኣይድልየኒ ቅድሚኻ ዘሎ ትሪኦ ድሕር ኣለኻ እዚኣ ማይና ኣብነት ኣብ ዝምህላዋሲ እምነት ኣይድልየኒ ሪኦ ስለ ዘለኹ ርጉፅ ነገር እዩ ማለት እዩ እምነት ግን ኣብ ዘይረአ ነገር እዩ ኣብ ዘይረአ ነገር ነቲ ዘይረአ ነገር ርጉፅ ወይ ከዓ ክውን ጌርካ ምቕባል እዩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ካልእ እምነት ናይ ምርዳእ ወይ ከዓ ናይ ምቕባል ዓቕሚ ከም ምዃኑ ድማ ይገልፀልና ማለት እዩ እምነት ናይ ምቕባል ሓይሊ ሓደ ነገር ከምኡ ከም ምዃኑ ብውሽጥኻ ናይ ምቕባል ሓይሊ ከም ምዃኑ ንርኢ ከምኡ ድማ እምነት ናይ ምስኣል ኣብ ውሽጥኻ ሓደ ነገር ናይ ምስኣል ዓቕሚ ከም ምዃና ድማ ንግንዘብ ማለት እዩ ንርዳእ ክንብል ከለና ብውሽጥና ንቐርጾ ቀሊል ኣብነት ንምግላፅ ንኣብነት ብዛዕባ ሓደ ዘይትፈልጦ ሰብ ታሪክ ክንገረካ ከሎ ከምዝን ከምዝን ኳይ ከምትን ገይሩ ክትብል ከለኻ ኩሉ ሰዓት ትዘረባ ክዝረበካ ከሎ ኣብ ውሽጥኻ ብዛዕባኡ ትስእሎ ስእሊ ኣሎ ምሽ ከይረኣኻዮ ከለኻ ትስእሎ ከምኡ ጌርካ ስኢልካ ፀንሕ ሞ እቲ ሰብ ብኣካል ምስ መፀ ምስ ረኣኻዮ ምናልባሽ ከምቲ ዝሰኣልካዮም ብዛዕባኡ ዝተነገረካ በበይኑ ኮይኑ ክፀንሕ ኽእል እዩ
እዚ እንታይ ካብ እንታይ ትምንጨወይ ብዛዕባኡ ክሰምዕ ከለኻሲ ኣብ ውሽጥኻ ዝሰኣልካዮ ስእሊ ስለ ዘሎ ማለት ስለዚ እምነት ናይ ምስኣል ምስተማዓካስ ናይ ምስኣል ዓቕሚ እንኮላይ ከም ምዃኑ ማለት ናይ ምርዳእ ናይ ምቕባል ናይ ምስኣል ዓቕሚ ከም ዘለዎ ይረዳእና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እምነት ብዙሕ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ብዛዕባ እምነት ምሂር ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብፍላይ ብብዝሒ ንሪኦ ካብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ብሉይ ኪዳን ስለምንታይ እቲ ኩሉ ነገር ብጋህዲ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ናይ እምነት ነገር ኣይነበረን ምክንያቱ እግዚኣብሔር ብምልክታት ብምርኣይ እዩ ዝግለፀሎም ነይሩ ወላ እስራኤላውያን ክሳገሩ ከለዉ ናብ ባሕሪ ክኽፈል ከሎ ማእከሎም ሙሴ እንታይ ኢሎም ሎሚ እቲ እግዚኣብሔር ዝገብረልኩም ሲ ደው ኢልኩም ረኣዩ እግዚአብሔር بعند دبنا مش بملكة بتأمرات بحاوي بدنس بزح نجار يقلت سلز نبرة بزح أمنت عبد اليوم نجار أيكون أنا بحافش عمالتي رجعت أمنت عبوتات كم تبرين تغسلنا تزنبرون عبرة بأمنتهم نبي رما بأمنتهم ريوم ما تعزيت حليفهم جن عبتي تكبر أو هوات بزح كن ريو خلنا متعرف قدس زنبر هوات كم بملكتهم زعم نيرم እግዚአብሔር በመልከት ብዙሕ መርሃም ነይሩ ሓድሽ ኪዳን መጻና ገና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉም ሰወዶ እቲ ጋሪድና ዝነበረ ኩሉ ምስተኻፈተ እቲ መጋረጃ ኻባና ምስተቐንጠተ ቤተ መቅደስ ድማ ምሳተወና ሓድሽ ኪዳን ምሳተወና እግዚአብሔር ኩሉ አዲሙ ጎይታ ዘዳለወና እንታይ በእምነት ንነብሮ ንብራ ከምዃን ማለት ካብታ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጻላ ክሳዕ እንደገና ዝምለሰላ ጎይታና ኣብ ጎይታ ክሳዕ ንኸይድ ኣብ ናይ ተስፋ ህይወት ኢና ንነብር ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ ቦታ እዚ ናይ እምነት ህይወት ክንነብር ስለዝግባና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብብዝሒ ብተደጋጋሚ ብዛዕባ እምነት አሚንና ከይራአና ክንኣምን ከም ዝግባና ቶም ከይራአዩ ዝኣምንስ ብፁዓን እዮም ከም ዝበለ ከም ዝግባና እግዚአብሔር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ምሂርና ነጊርና ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ብዙሕ መልእኽታት እውን ካብ ወንጌል ሓሊፉ ኣብ ድሕሪኡ ዘሎ ናይ መልእኽታት ናይ ሓድሽ ኪዳን እውን ብዛዕባ እምነት ብዙሕ ይዛረብ ካብ ምድሓና ጀሚሩ ኩሉ እቲ ኣብ ህይወትና ዝኸውን ነገራት بأمنات كم نجارة بأمنات مثل أملاك كم نمارس يزاربنا مالتي لذلك قال እግዚአብሔር እምነት አገዳስ ይخل كله ስለምንታይ እምነት አገዳስ ሆይኑ ከብል ካሎ ሰለስተ ነገራት አውሽታይ ዝበርሃ ለኝ ይሩ እግዚአብሔር መስከን ሓደ እምነት ዘድለና ምክንያት እንታዩ ንሕና ኣብዚ ምድሪ ክንመላለስ ከለና ኣሞንጎ ዝርአን ዘይርአን ኣሞንጎ ጉኡዝን መንፈሳውን ዓለም ኣብ ክልቲ ኢንተራክት እናገበርና ስለንነብር ይምሽ እግዚአብሔር ብዙሕ ግዜ እንታይ ይብል ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ኣምላኽ ንብሊና በተደጋጋሚ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ዝርአውን ካብ ዘይርአ ከም ዘይመፀውን ናምን ርግፅ ስለዚህ ክንነብር ከለና ሰብ መንፈስ ነፍሲ ስጋ ኩሉ ዘለና ምልአት ዘለና ስለዝኾነ ኣብዚ ምድሪ ኢንተራክት ንገብርና በተህዋሳትና እንደገና ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ድማ ናይ እግዚአብሔር ዓለም ድማ ከም ብፍላይ ከም ኣመንቲ ንመላለስ ኢንተራክት ንገብርና ማለት ስለዚህ ኣብ መንጎ ዝርአን ዘይርአን ስለነበር ነቲ ዘይርአ ነገር ድማ ምስ ዝርአ ኮይና ክንነብሮ እምነት ስለዘድለና አገዳስነት ናይ እምነት ኣዝዩ አገዳሲ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካልኣይ ድማ እምነት ዘድለና ምክንያት ስለምንታይ እንተይልና እምነት ናይ እግዚአብሔር ቋንቋ ስለዝኾነ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ዝዛረበሉ ቋንቋ እምነት እዩ ምሳና ዝዛረበሉ ቋንቋ እምነት ይባሃል ነዚ ብጥቕሲ ክንሪኦ ኣብ ዕብራውያን 11:6 ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣለን እዩ እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ ዓስቢ ከም ዝህቦምን ከኣምን ይግብኦ እዩ እንታይ ማለት እዩ ናብ እግዚአብሔር ክትመጽእ ከለኻ ምስ እግዚአብሔር ክትዛረብ ተኾንካ ናቱ ቋንቋ ክትፈልጥ ኣለካ እቲ ናቱ ቋንቋ እንታይ ይበሃል እምነት ይበሃል መሽ ክልተ ሰባት ክንዛረብ ብሓደ ክንረዳእ ሓቢርና ሕብረት ክንገብር ወይ ስራሕ ክንሰርሕ ተኾይና بقانقوا خنرادا يدلنا نعمل أنا تقرينيا زارب علىهم حدا من الباش سبانش زارب سبده على ما مسو بحدا خسارة أنت أدليني بحدا حبيرنا حبرات كنجبه وحدا نجاك نعمم أنت أدلي كلتينا بقانقوا خنرادا على نمش ويا أنا ناتو قانقوا كمال كلني ويا كأسناتي قانقوا كمال كله لذي بحدا تزاري الناس راح نسرح نغير لذي تجزي أبيهر دمام تجزي أبيهر كنسرح مس تجزي أبيهر حبرات كنجبر أبو እግዚአብሔር ክንነብር ተኾይና ናይ እግዚአብሔር ቋንቋ ክንዛረብ ድማ የድለና ናይ እግዚአብሔር ቋንቋ ድማ ከም ዛብ ዕብራውያን ዝበለና እምነት ማለት ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ተደልዩ ሓደ ሰብሲ እንታይ ኢልዎ ንሱ ከም ዘሎ ነቶም ዓስቢ ዝብዎ ከኣምንስ ይግብኦ ስለዚ እምነት እያ ቋንቋ ናብ እግዚአብሔር ተራኸበና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣምላኽ ኣብቲ ዘይርአ መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ ይብለና ቃል እግዚአብሔር መንፈስ ስለዝኾነ ዘይርአ ስለዝኾነ ስለዚ ናብ እግዚአብሔር ድማ بأمنتنا مسؤول حبرات نقدر مالتي كبرين እግዚአብሔር يهون مسالساي درجة أمنت زد لنا مخنيات كا انتاي انت دايلنا أمنت ناي أماني استنفاس لزخونتها እግዚአብሔር ይመስገን
مش كنبر كلها سب بهيوت كنبر تخوينا أبزي فيزيكالي مالتي أبزي مدري زاد ليك أبزح زلينا أبزح نجارات على مش أير نستنفس له أير أدلينا ما قبلخن مجابي أدلينا كبابينا صريك خواني أدلينا بزح هيوتنا قاصلوا بيولوجيكالي مالتي قاصلوا زاد لي تفاعلي وراحتات وكاباتات له مصحف قدس كاب بزعبة أمان خزارة كله بفلاي بزعبة صادق انتهي له بأمنة بهيوت ينبر كبرنا እግዚአብሔር ያው ስለ صادق بهيوت كنبر تخونس امنت تدليما امنت استنفاس ناي صادق نحنا ناب غويتا مس مصانا حدش لدات مستقبلنا مس እግዚአብሔር مستعارقنا حطياتنا مستحادقلنا مش املاح مس مصانا داغم مستولدنا ناتو مسكوننا مالتي بنتاينا خوينا داغمينا تولدنا بنتاي تولدنا بمنفس مش كماين كمنفس كمنا እግዚአብሔር منفس تولدنا هنا مالتي ስለዚህ አውሽና حدش مننت حدش سب አሎ بملك عملاق استجابله كريستوس واغاز خفلله منفس قدوس ابانا استقمت حدش فطرت አሎና ዳግም ተወሊድና ኢና ማለት እዚ ዳግም ተወለደ حدش منነት ሒዝና ክንማለስ ከለና በእምነት ይዝጅምር በእምነት ይውለድ እቲ ዝተነገረልኩም ቃል ምሰማዕኩም ሲ መንፈስ ቅዱስ ሓቲሙ ናቱ ገበረኩም ይልምሽ እቲ ቃል ምሰማዕና ምስተቀበልና አባና ምሳተወ በእምነት መንፈስ ቅዱስ ተመሊና በእምነት ናይ ዘላለም ህይወት ወረስተ ኮይና በእንታይ ንፈልጦ ዝራአና ነገር አለዲ በእምነት ይምሽ እምነት እግዚአብሔር አባና እምነት ተኺሉ ምስተቀበልና ያተቃል እምነት አውሽና ተተኺሉ ታ ጀመርናላ ታተይልና ህይወትና ጀመርናላ ህይወት በእምነት ያተኸፈት ማለት በእምነት ያተጀመር ስለዚህ እምነት استنفاس ናይ ሓደ አማንያ እምነት ዘድልየሉ ቀንዲ ምክንያት ሓደ ካብቲ ብዙሕካ استنفاس ናይ አማን ስለዞነ صادق ታይሉ በእምነት በህይወት ይነበር እዚኣ ኩሉ ሰዓና ሓዛ صادق በእምነት በህይወት ይነበር ሓረስታይ በግራቱ ይነበር ምሽ حارس كله تنبرو تاغراتيا نعا اذ كان خنا ابا يزوكل مصايو ابا يزمركوس با كل ነገር ይሆን ማለት صادقا كوميا غراتيا امنت غراتيا تنا እግዚአብሔር صادق نا እግዚአብሔር ውሉድ በእግዚአብሔር ዝዳሃነ አምላክ استقبل ጎይታ አቡ ዘለዎ ሰብካ امنت غراتيا امنت استنفاسያ ባ ይዝ ነበር ማለት ክብርን እግዚአብሔር ስለዚህ እምነት ዘድለና ምክንያት እዚዩ አብዘረን ዓለም ስለነበር إلنا كلاينا እግዚአብሔር ቋንቋ ስለዘሆነ ምስ እግዚአብሔር ንራዳሉ ቋንቋ ስለዘሆነ በሳሳይ ደረጃ ደማ እንታይልና استنفاس ናይ صادق استنفاس ናይ አማኒ ስለዘሆነ እዩ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ቀጥሎ ንሪያ ሐሳብ እንታይ ይባል እምነት ካብ ምንታይ ይምንጩ ካበይ ይመጽእ እምነት استنጠልጠለ ወይ አብስትራክት ዝኾነ ዘይጭበጥ ነገር አይኮነን ሐሳብ ወይ ካ ሳብስታንስ አለው ተአምኖ ሓደ ነገር ክትኣምን ሲ ተኣምኖ ሓበሬታ ወይ ከዓ ፍልጠት ወይ ከዓ ብዛዕባ ዝበሃል ክውንነት ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ነቲ ፍልጠት ነቲ ክውንነት ኢኻ ተኣምኖ እቲ ክውን ግን ካበይ ይመጽእ ካ ብምስማዕካ ናባኻ ይመጽእ ማለት እንጀናል መጽሓፍ ቅዱስ ጽቡቕ ገይሩ ነዚኣ ዲፋይን ገይርና ኣሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 17 ከምብበ ከምዚ ይብል እምበኣር ሲ እምነት ካብ ምስማዕውን بقال كريستوس يلو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እምነት ካብ ምስማዕውን በቃል ክርስቶስ ይሉ ስለዚህ ንኣምኖ ቃል እግዚአብሔር እቲ እምነት ድማ ብኸመይ ናባና ዝመጽእልና ብምስማዕ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ህይወትና ኩሉ ኣባና ተቀሪጹ ዘሎ እምነት ኣባና ተቀሪጹ ዘሎ ፍልጠት ኩሉ ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ዝኣተወይ ምሳብ ዝምድሪ ክናበር ከና ህዋሳት ኣለና ሁላትና ንፈልጦ ንሰምዕ እዝን ለና መስሚዕ መርአይ ለና ነንብብ نزارب بزح نجار إنتراكت نجار بمستوى كوابينا زلا مالتي كابو بستقبلنا أمام معالش بزفلتنا يفلت طبعا استخزنا يو أمنت كوين بزعب حدا نجار أو تنازل له ديفاينز جبرنا زوج سألنا مالتي بس حف كل سكاهم لنا أمنت كاب بخمسين مس كاب دقن أوشتي بمسمعي ناوشت زعاتو مالتي مسمع كل من الباش زربا مسمع ترى كيكون هالناتو اسنا أوشت خاز مس حبرت عجيب من باك مس غلنا أمنت أم بينا نأمني مش قال قرينا الباش كده حسام ذيك الكلام بيبكون من الزغب سبعة لازم بحفر شو تسمع كل لكن قاب دقنا وشتي بتقبله نجار نبغى خمس مس مالتي لازم النت كابيز مس كاب مسمع كا أنت يبغى لك زعبير تاك زعبير كن أمناس دليلنا أمنت أبانا خدتك دليل أمنت نقالك زعبير نت تسحيف زرلوك قال أملخ أبانا بمسمع نبانا تأتو نبانا تتكل هي ود ما تركب تتتع النت يزار زلمات لازم النت كاب متايز مس كاب مسمع كا بقال كريستوس كبرنا እግዚአብሔር يوم ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በብዙሕ
ويتانا يسوس كريستوس نابت دقاقامي أمن تخنكون يزاربنا أمن بأمنة تمالس بأمنة تأتو بأمنة توسع بأمنة تنبر أكايدا كهلونا نايجزي أبير فقاري مالتي جزي أبير المسكن سلازي لو معالتي هنا مهارات ما له تعبل بيزله بأمنة منباري لازم كله أمنة نتايلنا خلص هنا أمنة كابيز مس أمنة نتاي مس سلام تاي أمنة يدلنا لنا كن زارب هنا هجين بعد تناي أمنة نابرا منبار زبلكا تغطى علي أبي واتنا زاد اللي نجاري مالتي جزي أبير المسكن أبتي إبراهيم عسرت حدا خمس راناي أمنس نتتصفاس تجبرنا نجارس رجس مقباري سلازي ترجس مقبار ست تصفاتات انتايو أبقى لك زي أبيهر بزعبانا استزارب وتصفاتات انتايو كله خلنا نسوق كدلنا يا مالتي كد من أمنات كن منبارنا ناتو أمنات بخوم آمين اللخو كم زخون يلكا تزارب وزي كونس حد نجار مجمرات تقبلات تردو كونفيكشن ويكارت أوش صاهر لو كامو مس آمن كايو نعود ما كت نبرات تجمر مالتي سلازي كم آمنتي هوتنا ناي أمنات نبراك خون ناي زي أبيهر فقادي قويتانا يسوس كورسات حدش كده كله صريح لنا يمش مفتح ناي كله نجار ناي هوتنا جيرو زي أبيهرنا عنا ذهبنا بلوس هي قويتا يسوس كورستوسي نحنا بحياتنا بمجدنا نسنا كنا دحين زي نخيل تسفى زي بلنا نبي كم نخيل دينا فلت أبسأل ما زنبرنا السبات كم مخنا على زي أبيهر نجرنا قويتا جنا كأبسأل مات نبرهان كم دستاجرنا قال زي أبيهر ينجرنا مالتي هوتنا إذا علم كم زرخبنا قال زي أبيهر ينجرنا زي أبيهر مسكن ويتا كله خمس خوانا لنا قال زي أبيهر ينجرنا السوء حمامنا كله عمس قال كم شنكره كم زو أسده صورنا كله خمس أسده مرجمنا كله خمس أسده هوت كم ذهبنا قال زي أبيهر يمسكر لنا نزي كله تباهي لنا زلوا قال زي أبيهر لما بأمنة كنا برو كنا تكبرو زي أبيهر كابانا زي صبيو هوت يمالتي زي أبيهر مسكن بزحف حدش كده نسي بزعبانا كزارب كلس كم نفس خمس كم زي قصارو زي البزح نرمش هوات نتقلياتكم سي بلاك تخال بوتات لذي كله خمس تودامو نعو ناي مقبال عامن امنات تراي كم زي ترافه اي قال اغزابير لينا ويتاخل ودي واي ات مسقال تفصمه الو حتوتات نجرات ناي هوات كله محتم فتحوا عبرايون كم نريو مش ملاخ ريو خلو قصار كله نتمحتم زفتحوا سلسه انا كبك خلو كلت ماكل اتناي نجدي هودا زخانه سور داويت جنا نتمحتم فتحوا بقوع كم زخانه كم زمسكره نري سلازي ويتا كله فتح وي كله نجاب سلينا كفيل وي زي تخاف لما مسكال يلا يا كان يفقر عده زابير مسكال سلازي نزيد ما بهوت نبرو نت ويتا زخاف لنا هوت كنبرو بأمنات كن اللي ما مدو يدلينا مالتي قالسي معرف ثلاثة كاب كلتك ساعة ثلاثة سي حدا نازم رأيها زخون كم زيبل مويتكم يخم تا هوتكم دما مس كريستوس أملاخ تصويره الله اللمو الله أمو أبلع علي زلوا حسبه أم مدر زلوا أيقونن إلوك زي أبي هرم مسكن سلازي موت هيوتكم سمس كرسس أو أملاخ تصويره زلا بها ما ينفلت بهمنت نعمنا ما نتقالكم مسبل هيوتي أب كرسس تصوير الله قاموا خان كخات نبر النت كم عش النتون الله نتقالكم يخلوا هات قبوله أيتم مرة مرونها بأمرون أجزي أبي هرنجر أي سهلي أجزي أبي هردحين كاتلك أمين دحين تينك قات فلوانتي بس كريستوس هيوتكم أب سمايات تصوير الله تلك أو مس كريستوس تصوير الله بس كريستوس أملاخ الله مسؤول برا الله هلك تنبر مالك أمنتكم يا ويتاز دلي أمنتكم يا بك ديك أيت الرأغنة نتقال تقبله جزات أساس يا عبايت أسيا هيوتكم مس كريستوس أو أملاخ تصوير الله آمين هيوتي مس كريستوس أو أملاخ تصوير الله قليل أمنتي زنهرنا قويتا مالتي كبرنا أجزي أبي هريهم لازم أزيتنا أمنتنا برا من لما ما تزبال كبرنا أملاخ يخون لازم عم نتسفى الزمن نبرس لازلنا نتسفى أصنعنا نتأمتنا بون نتقاننا بون نتملأنا بون بلنا كل معالتاوي هوتنا كنبر كن لما مدما اجزي أبيهر يدلينا مالتي اجزي أبيهر كبري خنا لازم كابتنا إمنت نابرا كنبر كلنا عن لما مدو حدا تايو زربانا أنا إمنت زربا مخان بإمنت مزراب إيو مالتي قال لك زي أبيهر أبكال أي قرنتوس معرف حدا قال فقد عسر الشمونته كتاب عسرة كم زيلو اتبع أنا مالت بعين سلوانسون تيموتيوسن أما أكلكم تسبك ودى أملاخ يسوس كريستوس بو هو أمبر
እወን ኣይኮነን ኣይነበረን እሞ ኣምላኽ ከም እሙን ከም ዝኾነ ትናኣኹም ዝነገርናዮ ቃል እወን ኣይኮነንን ኣይነበረን ተስፋ ኣምላኽ ዘበለስ ኣብኡ እወ እዩ ስለዚ ከዓ ኣምላኽ ብኣና ምእንቲ ክኸብርሲ ብኡ ኣሜን ኢሉ እግዚኣብሔር ይመስገን ተስፋ ኣምላኽ ዝጠራ እወን ኣይኮነን ክልተ ነገር ኣይኮነን ብኡ እንታይ ኢልዎ እወ ኢልዎ ኣባና ኸ እንታይ ብኡ ኸ እንታይ ኢሉ ብኣና ምእንቲ ክኸብርሲ ብኡ ኣሜን ኢሉ ስለዚ ናይ ቃል እንታይ ዝነግረና ዘሎ ቃል እግዚኣብሔርስ እወ እዩ ርጉፅ እዩ ጽኑዕ እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ መዝሙር እውን ከምኡ ኢልዎ ኣሎ ምሽ ቃል እግዚኣብሔርሲ ብመምከኽ መሬት ዝጸረየ ከም ብሩር ድማ ዝተኸልዐ እዩ ኢልዎ ኣዝዩ ጽሩይ ቃላት እግዚኣብሔርሲ ጽሩይ ቃላት እዩ ኢልዎ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል ኣምላኽ ኣብ ሰማያት ጸኒዑ ዝነብር ኩሉ ሰዓት ዝነብር ዘይልወጥ እዩ ተስፋ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ድማ ብተስፍኡን ማሕልኡን ክሕሱስ ኣይከኣሎን ኢልና ኣሎ ቃል እግዚኣብሔር ስለዚ እግዚኣብሔር ኣይሕሱ እቲ ዝበሎ ቃል ተጻሒፉ ዘሎ ቃል ኣይልወጥን እዩ ሰማይን ምድሪ እውን ተሓለፈ ኢሉ ጎይታ ቃለይ ግና እንታይ ገብርና ኣይሓለፍን እዩ ቃል እግዚኣብሔር ጽኑዕ እዩ ስለዚ ነዚ ክንዛረብ እዩ ኣብ ህይወትና ዘድልየና ማለት እዩ ዘይልወጥ ስለ ዝኾነ ሓደ ነገር ኣሚን ካሎ ኣብዚ ምድሪ ሓቂ ኢልካ ተቐቢልካዮ ክትዛረቦ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ካልእ ግዜ ግን ክወድቕ ይኽእል እዩ مش هذا حقي كل صح حق خوين زي كنا برخلي مثيل كاتقبل ولا نجار الله حدا جزء كن قنع زي كنت فتش شمس حالة كن قنع زي كنا حق تاع مثل خون خلي ماجي قالك زي أبي هركن كم يكونن صريق علاتي أب زمانات تفتينه هي وكون دم أقصى حجي زي العالم ينبر على ماتك زي أبي هر مسك سلازي بتنريو زي كونس بتقالك زي أبي هر زي زاربو زي حس زبلو بزعبه هيوتنا كنزارب بزعبه خونتاتنا نجاراتنا بزعبك زي أبي هرن كنزارب أمام معاتك كنلامد اللي لنا مالتك زي أبي هر كبر يخنا بخال الزرار بعد ما أبي هوت ناس وهاب تقال ناي قال كنكون مالتي وهاب قال نفولت أيضا مش بزح زي ناي حدا منجس وهاب قال تتبهيل انتايو نايتي ريبريزنت زغبرو ناتي زو كلو منجستسي افنيا يخون مالتي انتايو ناتو حساب ناتو كز اقمسه مسيو كزارب كلو نعوز مسلو نعوز تردو ايكون زارب نايتي زلا اخو منجستي حساب مخري ايزي زارب كل غزي انا نعود حاتوني ها بيرسونال زي حتى تول نجر ايكون انا اتي ناتي ادمنستريشن ناتي منجستسي ذهبني ممرحي زارب يزل مالتي كوا ايوصني نالو زي امن لون خون غالي مش توهاب قال قال نعوي الزارب نعوي يدق مالتي سلازم نحن عندما نايك زي ابير افنيا نايك قال زي ابير افنيا تعرفي توكلتي اكون تزارب تخون كون يدلينا مالتي زي هانك زي ابير يحقوسو لازم نتقال املاح ندقم نتقال امها زبولن بال او نقرا كتر خلاها بعين قال زي ابير تريو قال زي ابير كابل عليه تزارب ابي هوت كات تزارب اب بيت كات تزارب ام نقر كله تزارب دخلنا نقر كمص خلص بقالك زي ابير زتقانه هيوت حيسكا بأمنا زتملك علما كتزارب تجمر ماتي كبرن እግዚአብሔር ይሆን ተዚህ ለተኾነታቱን እጅና ሓደ ግዜ ኣብ ጉዙሪ ኻዝ መጽ ብዙሕ ነገር ተሎ ብዛዕቡ ጥራይ ተዛረብ ትኾንካ ይወርሰካ ይምሽ ምክንያቱ ናቱ ኣፈኛ ኾንካ ኣለኻ ማለት እዩ ናይቲ ብዙሪ ኻዝ ዘሎ ተጋውሕ ወይ ከዓ ትገልጾ ስለ ዘለኻ እንዳወረሰካ ብለካ ሄዲ ነገራት ክመጽእ ከሎ ሁሉ ግዜ ግን ኣክንዱ ንዑ ምዝራብ እቲ እግዚአብሔር ብዛዕቡ ዝዛረቦ ነገር ምዝራብ ምእዋጅ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ እታ ናይ ጻድቕነቱን እምነሲ تاني صادق النت قال እግዚአብሔር بجبرة بزح تسلتها كنتات نتي رياليتي أي تخدن يا أمنت هم زلوا النت مالتي جن كتزارب كلها ما تسلوت إذا ما الله سوكر زعمن سخلي كعلي لنا قوي تامش تأمنك يا خواني تأمنك يا خواني تأمن يا خا إلى حاتتني القوي كبرن እግዚአብሔርهم سلازي عبت زلوا تأمنتنا لو تختم تخم تخيل أميننا كل جزء كنزارب كا صبوا እግዚአብሔር كبر يهونه لازم هيوتنا كل جزء صلوتنا ون كمو أبتجبراوي هيوتنا خرج خلنا كنصل خلنا سي أمنت مسرتاويت رواحته كم تا إبراهيم زرانيان تايلنا أملاح كم تزدلسي أملاح كم زلوا نتام زدلي ودم عاصم خبزوهم سي كأمن يجبوا إسلاز ولا صلوت كم خلنا قدام يزد لنا نجم تاي أمنتي مالتي كنصل خلا خاسي እግዚአብሔር ريك هم زلوا هي أو كم زخانة نتخابى خاز وسط كم تسمعه مو كم زملسه أمنت حديرك أخات تصلي مالتي كبرن እግዚአብሔር هو سلازي أمنت ببزحنا ساعاتون أيكونن هو أمين صلوت ساعات لازم واحد صلوت يدمع مالت أيكونن أمنت يتدمع كل جزء of course صلوت تفاعلي عينها الحبرات نقبر له بزح جزء مس أملاح كانت أف مسوي حبرات نقبر يدلنا حتصير نقبر أيكون كنزل الله مالتي جن التصلوت لو تزمس جنا
እቲ እምነት እቲ ሓደ ነገር ካብ ኣምላኽ ክትቀበል ከለኻስ እቲ ምንዋሕ ወይ ከዓ ምብዛሕ ናይ ቃላት ወይ ከዓ እቲ ምንዋሕ ናይቲ ሰዓታት ዘይኮነሲ እምነት ምስ ኣምላኽ ዘላ ብዛዕባ ትጽልዮ ዘለኻ ነገር ንእግዚኣብሔር ዝኣመንካዮ ንሱ ለውጥ ዘምጽእ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ከምዚ ኢሉ ምሄርና ማርቆስ 11:24 ማርቆስ 11:24 ስለዚ ኢሉ እትጸልይዎን እትልምንዎን ዘበለ ከም ዝረኸብኩምዎ እመኑሞ ክኾነልኩም እዩ እብለኩም ኣለኹ ዝቓልካ እምንተ ኣማገላ ንቕበላ ሓደ ነገር ምጸለኻ በቃ ተኣምኖ ቆሞን ካት ነበር ማለት ዝረአ ዝተለወጠ ነገር ዘይክህሉ ኸሊ ግን እግዚአብሔር ከም ሰምዖ ኣሚን ካት ብክስጉም ከለኻ ትጸሎትካ ተመሊሱ ድማ ቅድሚኻ ትርኢኻ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ኩሉ ሰዓት እንታይ እዩ እቲ እምነት ንጸለናዮ ነገር ከይነፍርሶ ሓደ ነገር ዝዓቡ ጸሊናስ ደጊምካ ድሕርሶ ምንካ ኣብ ዝዓቡ ትጸልት ኣለኻ ከምዚ ተቐበልካ ኾንካ ናብ ልምዲ ናብ ሸንኮለል ይዝኣቶ ማለት እዩ እንታይ ዘርእየና እዚ እቲ ጸሎትና እምነት ይጎድሎ ከም ዘሎ ጸሎትና ግን ብእምነት ክኾን ኣለዎ ኩሉ ሰዓት ዝሳገር እምነት ሓደ ነገር ትጸልሞ ከም ተቐበልካ ኣሚንካን እግዚአብሔር ተመስግኖ ከምኡ ኾንካ ትስጉም ከምኡ ኾንካ ትነብር ማለት እዩ ከምኡ ድማ እግዚአብሔር ድማ ነቲ ጸለኻዮ ነቲ እምነትካ ዝድግፍ መልስ እንዳገበረ ይስዕበካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ስሙ ይባረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ቃሉ ህያዊ ቃሉ ጥዑም እዩ ክትዛረቦ ከለኻስ ህይወት ይዝገብረልካ ክሰምዖ ከለኻ በቃ ክሰምዖ ክትዛረቦ ክትሓስቦ ከለኻ ህይወት ይዝተኽለልካ ህያው ቃል እዩ ዘለና ወላ ሓደ ዋና የድልየኒ ሰብ ኣይኮነን ዘስርሖ ኣባኻ ኮይኑ ግን ይሰርሕ ተሰላስሎ ከለኻ ክትዛረቦ ከለኻ ክትብሎ ከለኻስ እግዚአብሔር ሓለፋ ስሙ ንቃሉ ኣኽበሮ ስለ ዝብል ንቃሉ ስለ ዝኸበሮ ንቃሉ ከተኽብሮ ከለኻ ምስኡ ትኸብር ማለት እዩ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን እዚ ቃል ስለ ዝሃበና ጎይታ ስሙ ይባረኽ ባህ ይብለና ኣሎ ክብርን ጎይታ ይኹን ቴንክ ዩ ጂሰስ ኣገልግሎትና እውን ከምኡ እግዚአብሔር ከነገልግል ተፀውዕና ምሽ ኣገልግሎትና ኩሉ ግዜ ብእምነት ክኸውን ይግባእ ኩሉ ብእምነት እዩ እንዝበልናዮ ከነገልግል ከለና ዘድልየና እምነት እዩ እንዳረኣና እንዳሰማዕና ወይ ፊድባክ እንዳጠመጥካ ወይ ካለ እንዳገበርካ ኣይኮነን ኣገልግሎት ብምንታይ ብእምነት ነቲ ዝተረዳእካዮ ነቲ ዕላማ ነቲ ኣምላኽ ተኽብረሉ ኢልካ ፀዊዕካ ዘሎ ሕንፁፅ ኣቲኻያ ዘለኻ መንገዲ ብእምነት ተኣትዎ ማለት ብእምነት ተኣትዎ ኣብ ማእከል ድማ ብእምነት ኢኻ ትኸይድ ብእምነት ድማ ይዛዘም ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:58 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ስለዚ ፍቑራት ኣሕዋተየ ጻዕርኹም ብጎይታ ኸንቱ ከም ዘይኮነ ፈሊጥኩም ብዕየ ጎይታ ጽኑዓት ዘይትነቓነቑ ኩሉ ግዜ ዕዙዛት ኮኑ ኢሉ እንታይ ኢሉ ብዕየ ጎይታ ጽኑዓት ዘይትነቓነቑ ኩሉ ግዜኻ ዕዙዛት ነዚ ክትገብሩ ዝኽእለኩም ግን እንታይ ኢሉ ጻዕርኹም ሲ ብጎይታ ኸንቱ ከም ዘይኮነ ፈሊጥኩም እዚኣ እምነት እያ ማለት እዩ እምነት ተድልያ እዚኣ ጻዕርኻ ኸንቱ ከም ዘይኮነ ከይትሕለል ዝገብረካ እምነት እዩ ናቱ ኩሉ ግዜ ምስ ግዜ ምሕላል ክመጽእ ኸእል ምሽ ብዙሕ ድምፂ እውን ክመጽእ ኸእል እዩ ትገብሮ ዘለኻ ዝሰልቺ ወይ ከዓ ተስፋ ዝቆርጥ ነገራት ክመጽእ ኸእል እዩ ግን ንጎይታ እንዳረኣኻ ብእምነት ድሕሪ ትስጉም ኣለኻ ተገልግል ከለኻ ድንብርፃ ይብለካኒ ኣይናውፀካኒ ማለት ብዙሕ ነገር ክኸውን ኽእል እዩ ግን እቲ ከምቲ ጎይታ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ሰማይ ፀዋዓት ይርኢ ኣለኹ መጣጠር ኣለኹ ዝበሎ እቲ ዝፅበዮ ዝነበረ ኣኽሊል ኣገልግሎት ኣኽሊል ዓወት ኩሉ ኣኽሊል ፅድቂ ይሪኦ ስለ ዝነበረ ቅድሚኡ ስለ ዝገበሮ ብዙሕ ነገር ኣጋጢሞ ከሎ ግን ይጎይ ነይሩ ማለት እዩ ኤነርጂ ሓይሊ ይረክብ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ህይወትና ወላ ኣገልግሎትና ብእምነት ክኸውን ብእምነት በቃ ክንኣቱ ከለናስ ብእምነት ንገብራ ንእሽተይ ዝኾን ዓባይ ኩላ ብእምነት ክንገብራ እግዚአብሔር ባህ የብሎ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ብእምነት ዝመላለስ ብእምነት ዝነብር ህይወት ክንነብር እግዚአብሔር ይደልየና ክብርን ስሙ ስለዚ ብእምነት ክንነብር ከለና ህይወትና ብእምነት ክመላለስ ከሎ ኣብ ህይወትና ዝመጽእ ፍረ ኣሎ ፍረ ኣለዎ ኩሉ ሰዓት መጽሓፍ ቅዱስ ዝኾነ ነገር ትገብሮ ብምንታይ ዝምዘን እንድሕር ኢሎ ብፍረ እዩ ሓደ ነገር ተዛሪብካዮ ከምዝን ከምዝን ኢልካዮ ሓቂ ከም ምዃኑ ዘይምዃኑ ብፍረ እዩ ዝፍለጥ ሒዝካዮ ዘለኻ ትምህርቲ እውን ጥዑይ ትኾኑ ዘይኮን ዝምዐቀን እዩ እንታይ ፍረ እዩ ብፍሬኦም ትፈልጥዎም ኢልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍረ እዩ ዝምዘን ህይወት ብፍረ ይምዘን ኣገልግሎት ብፍረ ይምዘን ንገብሮ ኩሉ ንዛረቦ ኩሉ ብፍረ ይምዘን ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ብእምነት ክንነብር ከለና ድማ ናቱ ርእሱ ዝኸኣለ ፍረ ኣለዎ ዝኾነ ነገር ፍረ ኣለዎ ገላትያ 5 እንታይ ኢልና ፍረ መንፈስ ቅዱስ ምሽ ኢሉ ፍቕሪ ሓጎስ ዕርቂ ሰላም እንዳበለ ብዙሕ ትሽዓተ ፍረታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ነገርና እንታይ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ካብ ምህላው ዝተላዕለስ ዝወፅእ ፍረ ማለት እዩ ኣባኻ ስለ ዝተተኸለ ዝወፅእ ፍረ ኣሎ ስለዚ እምነት ኣባና ክትከል ከሎ ብእምነት ክንነብር ከለና
كاوز وصيت ወይ ከዓ ፍረ ናይቲ እምነት ኣብ ህይወትና ኣሎ ብዙሕ ማለት እዩ ሓደ ኻውን ታዩ ንእግዚአብሔር ዝሐጎስ ህይወት ነበር ፍሬኻ ንኣምላኽ ዝሐጎስ ባህ ዘብሎ ህይወት ይኸውን ማለት እዩ በእምነት ነበር ከለኻ ንእግዚአብሔር ባህ ተብሎ ንእግዚአብሔር በእምነት ተስመሮ ስለንታይልና ኣዲምና ተዛሪብና ነርና ቋንቋና እግዚአብሔር ስለተዛረብ مسوخ ترى لا تجمر مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ዕብራውያን 11:6 ካላይ ፍቃድ ኣምላኽ ተስፋ ኣምላኽ በረኸት ኣምላኽ ሓሳብ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ክፍጸም ክግለጽ ድማ ይጅምር ማለት እዩ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ፍጹም ዝኾነ ሓሳብ ሙሉእ ዝኾነ ሓሳብ ኣብ ኩላትና ዘለዎ ሙሉእ ጽቡቕ ተስፋ ኸብሪ ኣብ ህይወትና ክግለጽ እትገብሮ እምነት እያ ኣሜን ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 3:16 ከም ዝብል ቃል እግዚአብሔር بمنفسه أبتناي وش تسب بحيل من تغتبرتعو كم تهاب تخبروا خهبكم اصلى الله كريستوس قبل بخم بإمنات ما انت خنا حدر أفقر السور سديدكم انت سريتكم ما تقصوا دابله يوصل طبعا الزل اخواق انتايو كريستوس قبل بخم بإمنات ما انت كحدر له لقنا كم تهاب تخبروا كهبكم دما تهاب تخبروا رست تخبروا نا እግዚአብሔር سي أبانا بإمنات إنا نقبله مالتي نوصده أبنات كان واسد كلاتنا بجزء ناسي ما يلنا مش بومبال لنا ما يمسنا زماي نبينا تباهيلو يكون ينزل الأخ عبد تبولو من الباش نقوله نتختم عملو زفسس تبولو نقوله زحلة مش عم نفسه كيف جزاء انت يعني قبل فانل نجاره نبانا خمس مس يقبر ما نبتي بوتاخا تنابخات أتو بين هذا هرتعاتي تما يحلف الله نبانا انك تعود صدق عليه مش لازم حساب እግዚአብሔር ካخومي እግዚአብሔር حسابه فقره بركاته كل زغبره كلاتنا ابزوريانا يزله كلنا يفسيسو زله ማለት ግን እቲ እምነት ዘለዎ ሰብ ካፍቲ ማይ ካፍትና እግዚአብሔር حساب ማለት ከምታ እምነት ዝገለጽና ናባኻ ንኽስሓብ ናባኻ ንኽኣቱ ኣብ ህይወትካ ክውን ንኽኸውን ሓይልትዎ ኣፍ ደገ ትኸፍተሉ ማለት ስለዚህ እምነት መራኸቢት ማለት ናይ እግዚአብሔር በረከት ከም ማግኔት ስሒባ ኣብ ህይወትና ተእቱ ከምዃና ማለት ስለዚህ እምነት ክንነብር ከለና ከምዚ ዓይነት ህይወት ንኽገብር ኣብ ፍረ ክህልዎ ህይወትና ኣፍ ደገ ንኸፈት ማለት ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን بخالي درجة فرناي أمنت بأمنت منبار انتهي لنا سلام زلوا زينا وسهي وتكعت نبر بأمنت زنبر سب عين وسني بأمنت زنبر سب نعتو بتزير رأي زنبر تزير رأخا زت أمامني እግዚአብሔር انتهي اسم እግዚአብሔር تصنع جنبيل ومش صعد أمان أبو جيو يمعقب سلزا أبو እግዚአብሔር تتريس كأبو እግዚአብሔር تتأمين كبوت نبرت لها أبزورها بزح نجارة خانة عايزين وسنيها مزمور 40 أب حدك ساعة ثلاثة خن كيدنا እግዚአብሔር ይመስገን كم زيبل أملاخ نعنا معقبن حيلن بسببها فتون رديئتني سلازي مدرين تتقلبتت أخران أما بحرين تتناوسوا ماياتون تهاممن تعافرن أخران بندرهم تانقد قطعون نحناس عين فرهن ينايلو سلازي أخران بزحنا مهرني أنا على فسوم بزعبازي تانقد قطعو تتقلبت بزحنا قرط خونس نحنا عين ناوس إنا كبل زقبرون تايو أو أملاخ ثلاثة معقبة أملاخ نعنا تايلو معقبن حيلن أب እግዚአብሔር ተተማዕቂብ ካሰ አይትናወጽኒ ኻ ተቃል እግዚአብሔር ኮም ይዝል ማለት ኣብ ኣምላኽ ዝምዕቆብ አይናወጽኒ ያተሱ ጽኑዕ ግንቢ ዝተወከለ በቃ ጽኑዕ ግንቢ ማለት እዩ ዘይነቃነቕ አዲማውን ለኩም ነር ዘይትነቃነቕ መንግስቲ አላትና እግዚአብሔር ይመስገን ኢሳይያስ 26:3 ኮም ይሉ ነቲ ጽኑዕ ዝሃቀናኦሲ ኣባኻ ስለዝተማሕፀነ ብሰላም هو بسلام تحلوه إلى እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣብ እግዚአብሔር متأمات أبي እግዚአብሔር موكل أبي እግዚአብሔር بملو اللي بخم متسجع منزل له أبي እግዚአብሔር بقى تأمن هواك نبر كلها بس سلام كان ملو إذا خام مادي عيتنا وسني خا بزخون بزرب أبزري خا بزخون نجرا عيت فرحنا عيتنا وسنا እግዚአብሔር مسكن قومس بزخونه سالساي ما تقمي أبي إمنتنا من بعد فريو تايو كفرحة حلو فرحي أنصارنا إمنتي ويكا أنت خلنا نقول ألو تاو أمنتي ويكا فرع ناي ألو تاو أمنتي فرح رؤوس زغالة أمنتي جن كون عزي كون أمنت مالتي لك حدا نجار نجزعبير آمين كخمس زبرنا سلام كخمس ملة بجزعبير كأمين كلها حيل خم تقبل بجزعبير كأمين كلها بزحنا جرا بهوت كخمس ملة نتنجزعبير زي كون تزفرح نجار كتأمن كتقبل كلها خا فرحي ورثة كمان حيل خوينا أباها يمثل فلذلك فرح نحلو لما أمنتي نفرح نسعر له دما أمنتي نعطي أمنة
فرحن بحدا خنبرا يكلانين حنتينا تمص كل غزي تأمنت لها يتفرحني خا تفرحت لها خا يتأمنني خا زلها مالتي سلاز تقارنتين انصاريد مالتي እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ደማ ከንተ አንተ ይክ ባህለና ጸልሐ መንፈስ ኃይልን ፍቅርን ትብዓትን ይህብና ማለት ዘአምን መንፈስ ናይ እምነት መንፈስ አለና ትብዓት ዝህብ መንፈስ ጻድቅ እንታይ ለው ከም ሽደን አንበሳ ይተብዕ እስያን ግና ዝጎዮም ዘይብሎም ስታይ ገብርዮ ይሃልሙ ስለዚህ ናይ ጽድቅ ፍረ ጽድቅ ድማይ ፍረ እምነት ድማይ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ አብ ምዕራፍ 5 ፈድ 36 كم زيلون نتمرح بيت صلوت يا إيروس يسوس كا زرباز خزارة ومستمعين تبين رح بيت صلوت فرح مثل أقوله مالتي قال كا ويتا الممهر أيتدكم ما بس بقوله أيتفرح يلو تايا أمان دا لازم أيتفرح أمان دا لازم ده تفرح لها كفرح وسيخة أمنات يد لك مالتي لازم بحنس أي كدانين أمان أيتفرح أمان زي أقول لك زين نفسنا كن الزربة زقب أنا كاليا أيفرحني أأمن برنامج قال لنا قال كون كله أيفرحني أأمن تأمن كلها تأمن الزوم صو حيل تبعاتهم أبانا قال له ما يتكاب إجزابي زهنا كبرنا إجزابي هون تأمن كلها خانة تأمرات تريخة تأمن كلها خانة جرات سلاز غير ما إجزابي المسك سلازم نفرحي نسعر له مسارحي أمناتي قال لك أكتب زح فرطات من الباش وحدة طايسيز له هذا خاون تايو والتا يغنكا أمنات أوجه والتا مش في صون تايلنا تغلس ناسي مسحل كناتن سلطاناتني مسجان دمنا يكون مسجان أنا سلمات جزاء هير على السمايات ينبر مسجان دمنا يكون يلنا سلازم كتواجو خلوهم جن بزحنا جاب تقيس له قال له سيف منفذ زخنة قال نايسد كدرعي كم دمان تايلو تا والتا زخنة أمنتي لوا كم زي مسنا يزخلوا يلنا تخفوا رسون منطق زبلة خدت فوق تدخلوا والتا أمنت على العلو لازم رسم منطق الله خلص عدلنا الله ناتو صلاينا أو زورينا كم زواج زمان بس تأخذ له جزء رورز جبر مش زور مالتي أو قوي تحصل عدلها مسك جزء بيك مالس كلنا أو زورينا خلص ساعة في ناس صلاي في الأسقاطات الله وقع الله مالتي قال جزء بيها تزاري بتنا الله زوجت أدلي أو زوريا خم يزور على ما تصلي نقحونون يلنا مش لازم تريلي مالتي وقع الله كل ساعة منفسه وقع الله از منفسه وقع ما عبي مسارحي زاد لنا كل ساعة نواقعون تايو أمنتي والتا أمنت زابير المسكن نوج ندعو حسب كله تتجار ما نتأصل لعقويتنا يسوع كريستوس نسمون تزاروا ونبيتروس تزاروا أبلوكاس معرف عسران كلتان 30 حدا كسع 30 كلتان كم بباي ويتا همزيلو سمون إنه الشيطان كم سرناي كحيكم تمنيه أنا جنا أمنتك خيت تأثر من أنتي من دخا لمنكو خادم ما مستملس كان حواتك أتصنع عيم تايلو سيتان كم سرناك حيكم تمني أنا جنا جني حيو أي ولا من أنا جنا أمنتك كي تأثر مناتو تواجع الله أمنتيا إجزابيرون حق زكاة أخا تواجع تخينو أمنت يدلي إجزابير أبي واتك كسرح تجبره أمنت لزخانات أمنتك خي تأثر سي سليخات الله خويك لمنكو يلو إجزابير المسكن لازم أمنت بزي أمنت حنت نجبر كم زين خال أوش أنا كسكورنا أمنت كان حس أجداسي مالتي قويت هم زين رياضنا بقالك زي أبيه لازم أملاخ يا فلتي أملاخ كم تجبر ليه ترى زي كونسي نأملاخ تسرحوا أمنتكم مخانو كان فلتن كان أمنن نا أمنت والتاد ما كان حس كل جزء تبوي مالتي كاينا هذا ما بونا نحلوه وتاد كم أصغرنا وتادر مالتي وتادر سي كقال سب فلوس جبران تاي أصغره مش أطوار سلزلوا هاي فرعني وأنا عم أسوق له عطوا كل جزء مالتي نحن هذا ما كومينا تأمنت أطوارنا كل ساعة عطوا تجبرنا كل ساعة كابانا عن فلا ذي جبانا نجار تدعى أمنت كبرنا جزء بيري هون لازم بعرنا من النظام جزء خيده كله كنت قصة هنا هذا كله بأمنت كنبر زلينا كل فينا جرجن انتايو عم عالتاونا برناس بأمنت كنبر كن اللي ما مد نمهر لنا لازم كم يجرنا نزي ناي إمنت نبرة نلا ما مدو زبل حنت عبي حنت حسب كافل ما بآخر عصيه سخان تايو أبتج حد نجار أبتج بارك من سوق كل جزء بحسب يزيد الناس تحسب كأنت يا إخوان نفس زرب غير مستزرب كيها تتجبره بحفة شو كم زينة هيوتنا
ፕሮሰስ ወይ ከዓ ሳይክል ተኣካይዳ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ እምነት ናብራና ሙሉእ ክኾን ተኾይኑ መጀመርያ ናይ እምነት ሓሳብ ናይ እምነት ቃል ኣብ ውሽጥና ክምላእ ይግባእ ማለት እዩ ብኡ ክንሓስብ ከነሰላስል ካብኡ ድማ ክወፅእ ስለዚ እቲ ሓሳብ ቀንዲ እንታይ ብእምነት ንምንባር ዘድልየና ናይ እምነት ቋንቋ ምዝራብ ምልምማድ ማለት እዩ ሕጂ ቋንቋ ምዝራብ ብምንታይ ኢኻ ትለማመድ እዩ ትመፅእ ማለት እዩ ናይ እምነት ናብራ ክትነብር ተኾንካ ናይ እምነት ቋንቋ ክትዛረብ ኣለካ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ቋንቋ ዳኣ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትመልኩ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ምሽ ቋንቋስ ኣብ ተፈላለየ ግዜ ተፈላለየ ቋንቋ ንመሃር ኢና ዝዓበና ኣሎ ቋንቋ ዝለመድና ኣሎ ማይ ዓዲ ክንቅይር ከለና ከዓ ነቲ ዓዲ ዝኸውን ቋንቋ ድማ ንመሃር ኢና ቋንቋ ብኣርባዕተ መንገዲ ብሓፈሽ ትመሃሮ ይበሃል ምሽ ኣርባዕተ ፎርምስ ኦፍ ስፒች ይበሃል ንስኻ እንታይ ምስማዕ ምንባብ ምዝራብ ምፅሓፍካ ኣርባዕተ ስፒች ኣለዎ ቋንቋ ይበሃል ስለዚ በዚ ኢኻ ትመልኮ ኣብ ሓደ ዓዲ መፂኻ ዘይትፈልጡ ቋንቋ ክትመልኮ እንድሕር ዳኣ ኮንካ ትሰምዖ ትመሃሮ ካባኻ መፅእ ስማዕ ማለት እዩ ተንብቦ ፕራክቲስ ትገብሮ ትዛረቦ ብኡ ከዓ ክትሓስብ ትጅምር ንሓንታይ እንዳኾንካ ትኸይድ ፍሉንት እንዳኾንካ እንዳመለኽካዮ ትኸይድ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እምነትካ ቋንቋኻ አንተ ናይ እግዚአብሔር ቋንቋ የለና ምሽ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቋንቋ ናይ እምነት ቋንቋኻ ንመሃሮ ኢና ንመልኮ ኢና ንለምዶ ኢና ማለት እዩ ብኸመይ ንመሃሮ ብኡ ንሰምዖ ተደጋጋሚ ትሰምዖ ናይ እምነት ቋንቋ ሰምዕ ቃል ኣምላኽ ትሰምዕ ቃል ኣምላኽ ከዓ ትዛረብ ንዑ ትዛረቦ ናይ እግዚአብሔር ቋንቋ ክትዛረብ ትጅምር ንዑ ከዓ ትሓስብ በቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክትሓስብ ትጅምር ማለት እዩ ፅሕፍ ተድልየካ እውን ንዑ ትፅሕፎ ነገራትካ ኩሉ ብኡ ትኸቦ ማለት እዩ ከምኡ ክኸውን ከሎ ነቲ ናብራኻ ክቕየር ብግዲ እዩ ምክንያቱ ዝተመላእካዮ ነገር እዩ ኣብ ሂወትካ ዝግለጽ ማለት እዩ ስለዚ ክንሰርሓሉ ዝግባአና ኩሉ ሰዓት እንታይ ቋንቋ እዩ ቋንቋና ክልወጥ ኣለዎ ናይ እግዚአብሔር ናይ እምነት ቋንቋ ክንለምዶን ክንመልኮን ይግባእ ብኡ ድማ ክንመላለስ ብግዲ እዩ ማለት እዩ ድሕር ከምኡ ጌርና የእቲና ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ቋንቋ እንታይ እዩ ይመሃር እዩ ቋንቋ ትመሃሮ ኢኻ ቋንቋ ትዛረቦ ኢኻ ትሰምዖ ኢኻ ትፅሕፎ ኢኻ ትሓስቦ ኢኻ ብኡ ድማ ትዛረብ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለዚ ከም ዝተለማሚድና ኩሉ ግዜ እቲ ናይ እምነት ቋንቋ ክንዛረብ ኢና ፍሪኡ ድማ ናይ እምነት ናብራ ኣብ ሂወትና ክመፅእ ክጅምር እዩ ብፍላይ ድማ ምዝራብ ኣገዳሲ ቃል እግዚኣብሔር ምዝራብ ብዙሕ ግዜ ብልቢ ንብል ኢና ምሽ ብልቢ ፅቡቅ እዩ ብልብኻ ተስተንትን ተኣምን ብልብኻ ተኣምን ተሓስብ ፅቡቅ እግዚኣብሔር ምናልባት ከነሰላስል ቃል ኣምላኽ ኣብ ልብና ክንዓብሮ የድልና ግን ቃል እግዚኣብሔር ከዓ ተዛረብ ይብለና እዩ ኣመንኩ ኢሉ ስለዚ ተዛረብኩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር እውን ንኢያሱ ኣብ ምዕራፍ 1 ክእዝዞ ከሎ እንታይ ኢልዎ ነይሩ ነቲ ኣብኡ ተፃሒፉ ዘሎ ተጠንቂቕካ ምእንቲ ክትገብሮስ እዚ መፅሓፍ ሕጊ መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ እምበር እዚ ቃል ካበይ ኣይፈለይልዎ ካብ ኣፍካ እንታይ ማለት እዩ ተዛረቦ እዚ ቃል ተዛረቦ ኣብ ሂወትካ ተዛረቦ ስለምንታይ መሲሉኩም ኣብ ዙርያና ዝዛረብ ብዙሕ እዩ መዓልቲ ንጎተስ እዩ ዝዛረበና ብዙሕ እዩ ክትስኸለካ ዝዛረበካ ብዙሕ እዩ ሰብ ይዛረብ ኣብ ኣየር ዘሎ ፃላኢ ይዛረብ ኩነታት ይዛረብ ብዙሕ ነገር ድምፂ እዩ ዘሎ ንስኻ ቀዲምካ ናይ እግዚኣብሔር እምነት ክትዛረብ ይግባእ ነዚ መፀካ ኩሉ ሰዓት ተቐበሎ ትሰምዖ ትኾንካ እንታይ እዩ ኮርሰካ ይጅምር ከእምነካ ይጅምር ማለት እዩ ንእስራኤላውያን ጎልያድ ከምኡ ገይሮም 40 መዓልቲ እዮም ድምፁ 40 መዓልትን ለይትን ድምፁ ሰምዑ ነይሮም እቲ ድምፁ ምስ ሰምዕዎ ዝመልስ ኣይነበረን በቲ ድምፂ ተረቢሾም ድማ ፈሪሖም ማለት እዩ ዳዊት መፅኡ ጅግና ግን ክዛረብ ጀሚሩ مش ماني زي تجازر نتي سراويت أملاخ زباج إلو قال إخزابير ديك عليه استزاربكون يا بامش بس مثلا تايلو كفاءات كافليت يمس ولا حوس ديك عليه استزاربكو فلذي قال مستير الله قال مزراب مستير الله قال نزارب والحانتي كوست أيقبرناي تزارب تسيكات تزارب قال إخزابير سنايو إخزابير مسايتبل إخزابير حيالي أم نجارات كله إخزابير عابي كم زعينة قانق وقت اللي ما متكلها تزارب كلها نجارات كاي صاري كعابي خاي حلي إخزابير دما بملأت أبي وقت كان داوس صخر لا عابين دام الأمتان كخيت كجلت أفضل جي خفت له مالتي كبرين إخزابير وان سلازي قانق أنا إخزابير نزارب نمهاري لنا لا خلو جنا نزارب ونسمع أيوه نمببه حلبنا نملايه كبرنا عملاق يكون لازم ما دمتا مصحف قدس تايلو اف كاملات لبي تزارب نزخلو هنكونو ندلي زلنا بامنتنا من بار هيوت كاملات يزبقس ملات كان زادينا زلنا ما قال እግዚአብሔር كبرنا እግዚአብሔር هون زربانا تكبارنا هيوتنا كله درجه امنتنا كاب امنتنا وصاي ان حسبنينا كاب امنتنا وصاي دما اينبرنا ስለዚህ امنتنا كل ساعه كنعبيو كندللو كندنفعو كننقبو زدلينا مالتي كبرنا املاق يكون تنامنو قال دما امون قالي
ናይ እግዚአብሔር ቃል እሙን ቃሊ صوري ቃሊ እዚ ኩሉ ሰዓብ ልብና ንሓዞ ክብርና አምላኽ ይኹን ቃሉ ዓቢ ቃሉ ልዕለ ኩሉ ቃሉ ይልውጥ ንቃላተይ ወዴል ንቃላተይ ኣብ ልብኻ ኣቆሮ ካብኻ ድማ ኣይተፍለዮ ንሳተን ንዝተቐበለን ህይወት ንብዘሎ ስጉኡ ድማ ፈውሲ ይህቦ ኢሉ ነዚ ንሓስብ ኩሉ ግዜ ቃል እግዚአብሔር ህይወት ይህቢ ቃል እግዚአብሔር ፈውሲ ይህቢ ቃል እግዚአብሔር የስልጥ ቃል እግዚአብሔር ነገራት ይቐንዕ ቃል እግዚአብሔር ንዝሓመመ ይፍውስ ቃል እግዚአብሔር ቃለይሲ ከምቲ ኣኻውሕ ዝፍንጭሕ መዶሻ ዶ ኣይኮነን ኢልዎ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ድማ ሓጎስ ይመልአካይ ቃል እግዚአብሔር ኣእምሮኻ የብርሆ ቃልካ ሓለፋ ሽማግለታት ሓለፋቱ መምህራና እንታይ ገበረን ኢሉ መስተውዓሊ ገበረን ኢሉ ስለዚ ቃል ንምልአዮ ቃል ንዛረብ ኣብቲ ቃል ኩሉ ኣሎ ነቲ ቃሉ ዘቕለበሉ ድማ ሰናይ ይረክብ ነቲ ቃል ዘቕለበሉ ሰናይ ይረክብ ኢሉ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ኣብዚ ናይ ዘመን ግሽነትና ኣብዚ ናይ እግዚአብሔር ብግሽነት ተስፋ ንነብሮ ዘለና ህይወት እግዚአብሔር ዝሃበና ትሬዠር ሃብቲ ክንነብሮ ኢሉ ዝሃበና ኣፅዋር ኩሉ ቃል እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ መን ከዓ ነቲ ቃል ስግር ባሕሪ ኸይዱ ከምፃለይ ኣይትህበል ኢሉ እቲ ቃል ኣብ ኣፍካ ኣብ ጥቓኻ እዩ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ክብርን ጎይታ ይኹን ስለዚ ክንጸሊና ኩላትና ብጸሎት መንፈስ ክንከውን ኢና እሞ ነዚ ቃል እንዳሰላሰልና ነዚ ለውጢ ዝገብር ፈውሲ ዝገብር ህይወት ዝህብ ቃል ንሓሰብና መንፈስ ቅዱስ ነዚ ቃል ብመንፈሱ ኣብ ውሽጥና ክሓትሞ ህያው ድማ ክገብሮ እግዚአብሔር ይመስገን ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ጎይታ ነኽብረካ ኣለና ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ ንስኻ ህያው ኢኻ ንስኻ ድማ ዝጉርም ዝኾነ ቃል ሂብካና እሞ ተመስገን ቃል ስለ ዝመገብካና ተመስገን ካባና ዘይውሰድ ግደ እዚ እሞ ተመስገን ብኡ ስለ ዝሓድሓና ብኡ ድማ ናብኻ ስለ ዝመፃና ብኡ ድማ ነዚ ኣቲናያ ዘለፅ ናይ ፀጋ ህይወት ስለ ዝበፅሓና ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ተባረኽ ልዕል በል ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ልዕል በል ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ ኩላትና ኣብ ዘለናዮ ኢድና ንልዕልሞ ናብ ናይ ሰማይ ጎይታ ብሕብረት እምነተይን እምነትኩምን ከነላግበን ኢና እግዚአብሔር በዚ ቃል እዚ ዝተኽሎ ኣብ ህይወትና ዝሰርሖ ሓድሽ ነገር ኣሎ ግዜን ቦታን ኣይድርቶኒ ኣብ ርሑቕ ኮንኩም ነዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዳውኩም ኩሉ ናብ ጎይታ ምስ ናይ ልብኹም ናብ ጎይታ ልዕለወን ክንጽሊ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ቃል ሰይፊ እዩ እቲ ቃል ለውጢ ይገብር እዩ ንኹሉ ከከም ዘድልዮ ይመቅል እዩ ሓደ ሰብ ሎሚ ጥበብ እንተጎደሎ ጥበብ ክቦ እዩ ፈውሲ ዘድልዮ ፈውሲ ክለቅቕ እዩ መፍታሕ ዘድልዮ ክፈትሖ እዩ ዝጸልመቶ ድማ ከብርሃሉ እዩ ሃሌሉያ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና መንፈስ ቅዱስ ልዕል በል ስኻ ልዕለ ኩሉ ኢኻ እሞ ተመስገን ቃልካ ንእውጆ ኣለና ንዛረቦ ኣለና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ኣብዚ ነዚ ቃል ናብ ዝሰምዑ ኣእዛን ኩለን እግዚአብሔር ከም ደወል ኮይኑ እግዚአብሔር ውሽጦም ክኣቱ ክሓልፍ ይፅሊ ኣለኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንቃልካ ኣብ ውሽጦም ህያው ክትገብሮ ጎይታ ፅሊ ኣለኹ እዚ ቃል እዚ 30 60 100 ክፈርፅ ፅሊ ኣለኹ ናይ ተኣምራት ህይወት ከላምዶም ፅሊ ኣለኹ ናይ ተኣምራት ናብራ ከላምዶም ፅሊ ኣለኹ ካብ ዓይንቶም ካብ ሓሳቦም ኩሉ እግዚአብሔር ሆይ ዝኸበዶም ኩሉ ክልዓል እግዚአብሔር ፅሊ ኣለኹ ብናይ ቃልካ ሓይሊ ክልዓል ጎይታ ፅሊ ኣለኹ ሎምን ዝደኸመት ነፍሲ ከተበርታዓ ፅሊ ኣለኹ ከፀናንዓ ፅሊ ኣለኹ ሓይሊ ክለቀላ እግዚአብሔር ፅሊ ኣለኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ዕድመካ ኣለኹ ኣብ ቤት ነፍሲ ከፍእቶ ኣብ ቤት ነፍሲ ከፍሕለፍ ኣብ ቤት ነፍሲ ከፍእቶ ኣብ ዝጎደለ ኩሉ ስኻ መልእ እግዚአብሔር ኣእምሮ ነፍሲ ከፍ ስኻ ብርህ እግዚአብሔር ቤት ናይ ነፍሲ ከፍ ስኻ ሓድስ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ዝሓመመ ድማ ይፈወስ ቃልካ ይዝፍወስ እግዚአብሔር ቃሉ ልኢኹ ፈወሶም
ካብ ጉድጓዶን ድማ እናገፎም ጽሑፍ ይሞ እግዚአብሔር ሎሚ ዝሓመመት እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም ናይ ፈውሲ ክሓልፍ ጽልለኹ ፈውስ ሓይሊ ክሓልፍ ጽልለኹ ዝሓመመ ይፈወስ ዝሓመመ ይፈወስ ሕማም ይለዓል ኣታ ሕማም ተለዓል ንገን ሓካለና ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተለዓል نهو فوسي ولود انجرا ولود يخم تصحفه እግዚአብሔር فوسي ابز حمامو يتو فوسي ابز حمامو يتو بالشم يسوع ክርስቶስ يتنسو بسمو مؤمن نزتري وازلهم ملوت عنا هبتهم تصحفه بسم كام مؤمن ملوت عنا تحبو اميننا دمانا مسكنه كالنا سلاذا حلفكا غويتا يسوع تبارك كبرنا عاخا يخون ملات منفس كدما ابز دخمه كله يخون እግዚአብሔር منفس يملا ملات منفس قدوس يخون أب سمعك كل ملأت منفس قدوس يهون أب كبدنا أوشنا كل እግዚአብሔር ناي منفس قدوس هيوت يزاري اتبقى إذا أمن كم تصحفات زبلوه كاب كبدو رباطات ما هيوت كوحز يخم تصحفة رباطات ما هيوت يوحز رباطات هيوت يوحز እግዚአብሔር يوحز رباطات سلام يوحز رباطات حقوس يوحز رباطات ناي እግዚአብሔር ربا بيسوع ክርስቶስ يحاز اتبخمو تلاقوا صقا اتبخمو እንደቅ ኻተቦ صقا እግዚአብሔር كوحز ጎይታ ጽልለኹ ልብ ነፍሶ ከፈም ጓሕጓሕ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኻት ይኹኑ ንሰምዑ ኩላቶም ብሩኻት ይኹኑ እግዚአብሔር ባረኸካ አሎና ስለዚህ ሰማዕካና ተመስገን ምሳና ስለዘለኻ ድማ ተመስገን ያህወ ህያው አምላኽ ኢኻ ነቲ ዘለኻ ነምልኽ نتبوق قالك تقلت لنا أملاخنا ملخ هي أبو يخام وتمسك كبر خلنا عخايخون كبر خلنا بين خايخون بيسوع كريستوس آمين كبرنا እግዚአብሔር ይሁን كبرنا أملاخ يخون እግዚአብሔር يبارككم እግዚአብሔር يحلكم ጸጉድ ما يفزحلكم አይተውጽው አብዘለኹም ሞ ድሕሪ ቀጽሉና መንስያት ናይ ሳንዴይ ስኩል ሰርቪስ ላይፍ ክሓልፊ አብዘለኹም ወጽንሑ أبزلنا يا خلاتنا እግዚአብሔር مسانا يخون ጸጋን ሰላም ድማ ምሳኻትኩም ይኹን አሜን Today, welcome to our Sunday program. Hope everybody is staying safe with what's going on out there. And we just pray that you guys are staying strong throughout this time, and we are still praying for you. We miss you so much, and today we're gonna have our usual worship and teaching word of God time. So we will start with worship, and as we're doing the worship, I just want you guys to worship the Lord out of your heart, to just pour it out for Him. So we're gonna go straight to worship. I hope you guys enjoy.
Praise the Lord. I hope you guys enjoyed the worship. And now we will go to the Word of God. But before that, I would like to do a small prayer, and let's all pray together. Hallelujah. God is so good. Our God is so good. Praise the Lord. Our God lives forever. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you so much this day, Lord. We thank you so much, Heavenly Father. You are our Father, Lord. You are our God. We are so fortunate. We are so lucky to have you, Lord, Heavenly Father. We are so grateful, Father God. We thank you so much, Lord. Thank you so much for opening our mouth to worship you this day, Lord. Heavenly Father, where there seems to be no way, you make a way, Lord. You are the God that makes everything possible, Lord Jesus. And today, Lord, I pray in Jesus' name, as we are learning the Word of God, that you will open our eyes, Lord, that we will be able to stand on your promises, Heavenly Father, and that we will understand the Word of God the way you want us to get it, Lord. Heavenly Father, I pray in Jesus' name you will minister to everybody according to what they need, Lord. And as I speak the words, Lord, I pray in Jesus' name that you will anoint my words, Heavenly Father. That people that feel weak will be strengthened, Lord. That people that are fearful, Lord, will be full of faith today, Lord. And those who are discouraged, Lord, I pray in Jesus' name today they will be lifted up, Lord. We just pray for everybody, whoever is watching this video right now, Lord. I just pray that you bless them and that you visit them, Lord Jesus. For your unfailing love, Lord, is always with us, Lord. And I pray in Jesus' name that you will reveal this love to everybody, Lord. Visit everybody wherever they are. I cover everyone with the blood of Jesus and take the rest of our time. Praise the Lord. Praise God. The Word of God is powerful. The Word of God is also living. It's not a dead word. It's a living word. So what it means is that once it's spoken, it enters our hearts and makes change in us. Praise God. So as I'm sharing the word today, I want you guys to meditate on it. I want you guys to open up your hearts, because the Lord will definitely speak to a lot of us today. Hallelujah. I'm so excited to share the word with you. And today we're going to read from Psalms 23. So I'm going to read the whole chapter and then we'll go on from there. Praise God. So this is what it says. The Lord is my shepherd. I have all that I need. He lets me rest in green pastures. He leads me beside peaceful waters. He renews my strength. He guides me along the right path, bringing honor to his name. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. You prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessings. Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Hallelujah. The word of God is so amazing. So here we see David. David was going through a lot of, during his time, he was going through a lot of ups and downs. He was going through difficult times. But guess what? He realized one thing, and that was that the Lord was his shepherd. He was like, the Lord is my shepherd. I have all that I need. If the Lord is my shepherd, I do not want anything else. That's enough for me. Because he knew that the Lord was able to provide for his physical needs, that the Lord was able to provide for his emotional needs, mental needs, and he also was assured that the Lord was able to provide for him for his spiritual needs, to fill his life with all joy, with all peace. So he understood one thing, that if the Lord is his shepherd, he will lack nothing on this earth. Praise God. So that's what he's saying here. And then he continues to say, he lets me rest in green pastures. He leads me beside peaceful waters. So
So one thing that we can learn is that a shepherd, what he does is a shepherd looks after the sheep, right? And the shepherd makes sure that the sheep are getting the best of everything. Let's say if it's the best of food, that they're getting the best grass, the best water, the best source of water. So that's what a shepherd works for. And guess what? In another verse that I'm going to read in John chapter 10, verse 14, it explains more even what kind of shepherd our God is. So I'm going to open it. John chapter 10, and you guys can open it with me. So you guys can open it, and you will find it in John chapter 10 verse 14. This is what it says. I am the good shepherd. This is Jesus Christ speaking. And look what he's saying. I am the good shepherd. I know my own sheep and they know me. Praise the Lord. He is saying what? I am the good shepherd. So our shepherd is not just a normal shepherd, but he is a good one. He is a good shepherd. He is the one that lays his life for his sheep. So if there is a good shepherd, then there definitely must be a bad shepherd. Right? So what does the good shepherd do? The good shepherd, when enemy comes to attack the sheep, he fights for the sheep. He makes sure that the sheep are not hurt. But what does the bad shepherd do? The bad shepherd leaves the sheep when the enemy comes. He does not care about the sheep. But the God that we have, Jesus Christ, he is what? He is a good shepherd. He gives his life for the sheep. When destruction comes on their way, he doesn't leave them. He doesn't be like, oh, okay, you can get out of this problem on your own. I'm gonna leave. No, he fights the enemy with us. Whatever comes on our way, he fights it with us. He is with us. That's what makes him good. He never leaves us. Praise the Lord. So that's what David understood when he was going through these hard times, when he was going through difficult times. That's what he understood. He's like, the Lord is my shepherd. He leads me beside peaceful waters. He renews my strength and he guides me along the right path. He renews my strength. When he was feeling, David at some point of his life was feeling like he was weak. Or maybe, his faith was failing him. That's what he felt. But guess what? When he was feeling that, the good shepherd, the Lord came and strengthened him. The Lord came and gave him power. The Lord came and gave him comfort. The Lord comforted him. The Lord strengthened him. And as I say, Jesus Christ is our shepherd. And guess what? That's what he does. When we feel like weak, when we feel like we're weak, or when we feel like our faith is failing us, what does he do? He gives us strength. He empowers us. Praise the Lord. So he is our good shepherd. Praise God. And he continues to say, he guides me along the right path. So just like as the shepherd would lead the sheep to the right path, like to find the right type of water, the right type of grass, exactly like that, the Lord, because he cares for us so much, he leads us to the right path. Because in the right path is what? Life. In the right path is peace. So he leads us to these things. Praise God. And he continues to say, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. So he's not denying that dark times are going to come. David is not denying that he was going through difficult times. But guess what? He was like, even though I walk through the darkest valley, through the valley of death, I will not be afraid. Why? Because the good shepherd is with him. Praise the Lord. Even as in this time, as we are passing through these difficult times with what's going on out there, with the world opening its mouth, like with so many scary stuff, we don't have to be afraid. Why? Because the good shepherd is with us. Hallelujah. And if he is with us, nothing can harm us. Praise the Lord. So the good shepherd is with us. So we're supposed to be like, the Lord is my shepherd. I will not be afraid. He is close beside me. He is not going to leave me alone. When difficult time comes, when sickness comes, when hard time, different types of hard time comes, he is not going to leave me alone. Praise God. So fear is not our portion. Misery, anxiety is not our portion.
But our portion is to be assured that the Lord is with us and that He will never leave us alone nor forsake us. Praise God. And He continues to say, your rod and your staff protect and comfort me. Praise God. Your rod and your staff. God's rod and God's staff for this day is the Holy Spirit. The Lord has given us His Holy Spirit. And what does the Holy Spirit do? He comforts us. He protects us. He guides us into the right path. So we have the Holy Spirit. And Jesus Christ is our good shepherd. Praise the Lord. And He continues to say, you prepare a feast for me in the presence of my enemies. The Lord makes sure that our enemies are ashamed before us. Fear is one enemy. Sickness is another enemy. All these are enemies. So what does the Lord do? He makes sure that these are ashamed before us. The devil is our enemy, right? The Lord makes sure that the devil is ashamed before us. The Lord makes sure that He ashames all of our enemies. The enemies that try to surround us, He makes sure to shame them before us. So what he says, that's why David is saying, you prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil, and the Lord anoints us. And what does anointing do? It makes us to go above the natural world. When everybody is getting scared because of the anointing of the Lord, we are not scared. We are courageous. We are people of faith. Why? Because of the anointing of the Lord, because of the anointing of the Holy Spirit. So the Lord makes sure that He overflows us with blessings and that He puts His anointing on us. We have the anointing of the Lord, family of God. So what? We don't have to be scared. Praise God. And He continues to say, my cup overflows with blessings. Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life. Praise God. Surely. This is like an assurance, the greatest assurance. David was assured because he has seen the Lord in all his life. You know, since he was young, he was serving the Lord. He was singing for the Lord. He knew the Lord. He was spending time with the Lord. And the Lord was revealing Himself to David, and David knew that the unfailing love and the goodness of the Lord were going to follow him all the days of his life. Did it say 10 days? Did it say maybe 50 days? No, all the days of his life. Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life. Hallelujah. So all the days of our lives, the goodness of the Lord and the unfailing love of the Lord will pursue us. Praise God. We should never doubt this. And the last thing He said is, I will live in the house of the Lord forever. And what does this mean? I will dwell in the house of the Lord. He is saying, I will dwell in your presence forever. The house of the Lord, it doesn't necessarily mean just the physical church or the physical church building or anything like that, but it's actually the presence of the Lord. I will dwell in your presence forever. Hallelujah. So David knew the Lord so much that he was like, I will dwell in your presence forever. I choose not to leave your presence. Praise the Lord. So today, family of God, what I want you to get from here is that the Lord is with us. He is the good shepherd. He is not going to leave us. So fear is not our portion. Anxiety, as I say, misery, being frightened, all these things are not our portion. These are the portion of the portions of the world, because the world does not have a shepherd. But us, we have a good shepherd. Praise God. So, and another thing I want you guys to do is I want you guys to own it. David here is saying what? The Lord is my shepherd. He's not saying the Lord is our shepherd. He's not generalizing, but he's making it personal. The Lord is my shepherd. And that's what the Lord wants us to acknowledge. He is my shepherd. He is your shepherd. Praise the Lord. So, during this week, you guys just make time to even memorize this beautiful scripture. Be like, wow, the Lord is my shepherd. I shall not want anything, because the Lord will provide everything of my needs. Praise God. So, in this time, we're not supposed to have the portions of the world, as I mentioned before, like fear and stuff, but we're supposed to be courageous. We're supposed to be a light to those who are lacking light.
to those who are living in darkness, to those who are living a hopeless life. We are supposed to be light for them. And how do we be light? Number one is through prayer. We can pray for them. We can pray for them that they may be partakers of this same light that we have, right? Because I would like to read before I finish. I'm going to finish with this. I'm going to go back this verse and finish with it. Praise God. In John, still going back to John chapter 10, verse 14. So I'm going to read the whole thing. I am the good shepherd. I know my own sheep and they know me. Just as my Father knows me and I know the Father, so I sacrifice my life for the sheep. I have other sheep too that are not in this sheepfold. I must bring them also. They will listen to my voice, and there will be one flock with one shepherd. Praise the Lord. So Jesus is talking about those who will come to know Christ later, those who will join the sheepfold, those who are gonna make Jesus their good shepherd. He's talking about those who are gonna accept Jesus Christ later on in life. So what we can do is, when we have this time right now, we have a lot of time on our hands, right? Let's use this time to pray for those who have not made Jesus Christ their own good shepherd. Let's pray for them. If we get a chance, let's speak to them, either whether it's through the phone, through social media. Let's tell them that they can have a good shepherd, that they can have Jesus Christ as their good shepherd. Praise the Lord. Because the soul that have Jesus Christ as its good shepherd, it's not going to be confused. That soul is not going to be scared or frightened, or is not going to be distracted by what's going on in the world. But that soul is going to be living at rest. That soul is going to have peace, just like the way we have peace. Praise the Lord. So I just want to encourage you guys to use this time to be a light into this dark world. You can be a light through your prayer. You can be a light through talking to them, sharing with them your faith, because people need hope more than ever in this time. And this time is for us to be revealed as the sons and daughters of God. Praise the Lord. So I just hope that you guys meditate on this, take time to spend time with the Lord, make the most of your time through what's going on. Everybody's staying at home, so just make the most of your time. We love you guys so much, and I'm gonna pray and end this program. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you so much for your word, Lord. You are the good shepherd. You are the one that leads your sheep to the right place, Lord. For we don't know which one the right place is, but you know, Lord, and you are the one who directs our path, Lord. You are the one who directs us to the right place, Lord Jesus. You are the one who guides us to your peace, to your presence, Lord. We thank you so much for this thing, Lord Jesus. We cannot ask for more. You are our good shepherd, Lord. And Heavenly Father, today, I just pray, Lord, that we will share our faith, that we will share your goodness, your unfailing love with those who are living in darkness, Lord. Give us the courage, Lord. Open up ways, Heavenly Father, that we might share your gospel with others, Lord. I thank you so much, and I pray that everybody who's watching this video will be blessed today, Lord. Give them encouragement, Lord, and also open up their eyes to see how good you are, Lord. And I thank you